आँखा बन्द के फोक झन् मेबी खनि र्यादे नि ज्ञाना देने त्यो ठाउँ यो झन् उनी उयो छि नेवा बिहारमा झि नेवा देशमा ज्या म सर या बोबी द गुले गुले झियो अनि 125 टा 150 टा छ गुले थिसन चक चिक पिकै गुले अछि ओटे बे दिन धाइबिन न न्याना दिएको छ द कस्तो फकड वस्तु जियो बिहा त चाहिँ जाडो मसँग बिहा फोटालो आछिया होला ये रुङ जोजोलप्पा जिथौँ च्यानलले वया चाहिँ नि थयु चाहिँ नि लाइफ स्टोरी थयु चाहिँ नि बारे चाहिँ जि ढाटा वया छ न वास्तवै जिउ मजबले जिउ बौबिनु इच्छा चाहिँ छुरा छ जि डक्टरे जिमा जि थय जिमा रे जि बाबिनु थापु छरा चाहिँ जिउ बा छम कम्पाउन्डर हिसाबमा चाहिँ नि जिउ बान चाहिँ न्याप्लेन डक्टरे बुनमा रे चाहिँ नि न्याप्ले चाहिँ नि वे दैदी अले वे कारण चाहिँ जि चाहिँ न्याप्लेन चाहिँ नि वे हिसाबमा आखा बना दको याना वे सिलसिला चाहिँ जी हान पहिले नाप चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नि जिउ स्कुल ख रिपोर्टमा विद्याश्रम अहिले अन 6 क्लास तक बना 6 क्लास तक बनका जी 6 क्लास 7 क्लासै उनमा अवस्था होला अहिले वो टाइममा जिउ चाहिँ नि एजुकेसन भन्छ चाहिँ नि हामीले इंगे मैले बोर्डिङ स्कुलै इंगे मारे हारे नि बाना चाहिँ नि जिरो लागि एबिएम स्कुल टेब ल एबिएम स्कुल जिरो टेबि हुँगा चाहिँ नि जी उनीहरूले चाहिँ नि 7 क्लासै वनिमबडी मनु जिले अन 4 क्लासको फिट जुल छ जिउ इंग्लिश एन्ड ल्याङ्ग्वेज उली बालामको साधारण स्कुलले बनाउने यसो कारण जितो एकदमै ठाकुलो टाइम है साधा वो ठाकुलो चाहिँ 10 जिरा न भन्छ 7 क्लास उनिमबडी मनु 4 क्लासले सिमुनि सुनि बेला जिला एकदमै लम्बु टनर गजी अले यसो कारण जिरा चाहिँ नि सुलास चाहिँ उले सकेसन लम्बु न धाइयो जिरा लम्बु धाइयो अले एसा छुया 8 चाहिँ नि फर्स्ट टाइम अनुभवनि मेबु इंग्लिश भन्छ बांला जिउ चाहिँ उली बांला छ जि साधारण स्कुलमा उनिमडी जुल एसा जि चाहिँ डेडिकेट अन चाहिँ वो टाइममा चाहिँ जि एकदम प्रयास छैन थन चाहिँ पछि याक्न सेको रे हिसाबमा गुली इंग्लिश वर्ड छुया सुन मको वो टाइममा जि चाहिँ नि भोकाबुलरी वो बना द को याना वो यहाँ जिउ चाहिँ नि एकले यानी सुलास चाहिँ नि जी एकदमै संघर्ष छैन आकाशले चाहिँ नि जी अब भन्छ चाहिँ वो टाइममा छे चाहिँ नि जो बा चाहिँ नि वो दाइ चाहिँ नि फोटोग्राफी न भन्छ एकदम इन्ट्रेस्टेड वो जो कारण वो टाइममा करिब चाहिँ नि 2042 ले झिके छौ क्यामेरा दु वो क्यामेरा चाहिँ नि यासिका क्यामेरा डाइनो चाहिँ नि बैंकको दुनाउ वो दुनाउ अहिले वो टाइममा चाहिँ छे यासिका क्यामेरा दु वो यासिका क्यामेरा चाहिँ नि गुलिउने चलाया तर खिचे या ढुंगा न हाना वो थन नेपाल या चाहिँ प्रिन्ट या मुडु वो चाहिँ रिल चाहिँ नि हाना बैंकको छेमा वो बैंकको छेउ दौराने चाहिँ नि गुले वो प्रिन्ट गुले घेजिया वे छुजिया वे रेजि नि एकदम वेट यामा म पिया चुन मारा मलाई वो गुले फोटो बांला अपडे वे एकदम खुशी जी अले एज जिउ चाहिँ नि टाकटुक जी फर्के ढ्या चाहिँ नि पासमा सिउ फाटफुट सिउ अले स्कुली प्रोग्राम जिउले पिकनिक जिउले न जिउ क्यामेरा जुनाउनु फोटो खिचे फोटो बांला रे ढाई अले जिउ डौराने आखन बोन अले फोटो न खिचे गाटा अले अन फोटो खिचे न जिउ चाहिँ नि गेज लास चाहिँ नि सकेसन मतलब ओ फोटो चाहिँ ठीक जो बांला ढेजिङ खौला खौले जी अब भन्छ आनन्द फिल जो एउटा टाइम भन्छ ओहो थामेसँग यो चीज मसँग यानो चीज न बांला उले टाइममा ट्रेनिङ सेनिङ न थन छुए मरु वो ट्रेनिङ सेनिङ छुन मरु अले लिटे एजु जिउ प्र्याक्टिस हाइले आखन बना छु न अले टाइम जि चाहिँ नि वो फोटो न भछ खिचे हैन अले वही दौराने चाहिँ जि चाहिँ नि अले ठ्याक्क जिउ एसएलसी ठ्याक्क टाइम चाहिँ नि एसएलसी सिरल चाहिँ नि सिरले चाहिँ नि गेज लास जिउ चाहिँ नि एसएलसी सिरले चाहिँ नि जिउ चाहिँ नि वो टाइममा एसएलसी बि नि हट हमलका एसएलसी बि चाहिँ जिस एकदमै न्याउ या न भन्छ धरिरहेमा वो टाइममा जी मैथमेटिक्स चाहिँ एकदमै जी भन्छ च्याम्पियन रहा जो स्कुल न मैथमेटिक्स जो अपवर दिन थो चाहिँ नि साधारण स्कुल ला दाइयो चाहिँ जुन मोसु मलाई बिसँग चाहिँ इंग्लिशले माध्यम जो थ्योरम ल्याडु ले थ्योरम ल्याडे उले चाहिँ वो 25 थ्योरम हो वो जाँच वो चाहिँ जिरो एकदमै चाहिँ वो टाइममा एकदमै जो वो द क्वेशन चाहिँ आन्सर चाहिँ धक्कै हो छु वो जी एकदमै हर्बेज छु एकदम हर्बेज जुले चाहिँ जी ठ्याक्क चाहिँ जी चाहिँ वो क्वेशन आन्सर जुले चाहिँ नि ठ्याक्क अन्थो मिलेमज जुले चाहिँ जिउ चाहिँ नि वो गु पेशेन्ट दु अन जिउ थकन गए खतम जिया चाहिँ वो जिउ सिन लिजि हाना लिपटे लिने है जी चाहिँ वो क्वेशन यहाँ आएगा तर वो क्वेशन यहाँ बिले चाहिँ गेज लास चाहिँ नि
वो ना जिउ मिस्टेक जुले चाहिँ नि वो मिस्टेक जुले चाहिँ जिउ एकदम नर्भस जो जी थमेसा सिनाटे बे मनु त वो मनुसँग चाहिँ उसले चाहिँ नि एसएलसी चाहिँ भालके नम्बर बोला जिउ चाहिँ नि उसले जस पासेको जुल वो नम्बर है म्याथमेटिक्स अहिले दिला उसले त्यहाँ एकदम नर्भस होला अहिले ओहो ठो सुजु ठो दिया जी चाहिँ नि वो कापे खुना आया जी छे अटके ड्याडी दिने भयो नि छौ मेमोरीको लागि जिउ छ कापे ड्याडी दिने अहिले जिउ चाहिँ अच्छी जुल वो चाहिँ नि जिया चाहिँ जिउ दिन सिरला उसले ओहो ठ्याउन जिउ हटाउन चाहिँ मुजु चाहिँ नि जी भन्छ चाहिँ नलेज गया के थोड़ी न्याउ ज्यादा चाहिँ भन्छ ससाना भन्छ चाहिँ नि टाइम बिहा भन्छ एकदमै चाहिँ नि बिचार चाहिँ यामा हरेको चाहिँ जी चाहिँ नि ताका अहिले अन चाहिँ जिउ बोयु चाहिँ नि इच्छा छु डक्टर बन्नु इच्छा डक्टरै बुङ्गीमा है डक्टरै बुङ्गीमा हरेको छ अहिले जिउ बाबिनो ख डक्टर न जिटा ठुठा गोरी कि यो जिउ मान्ने वाला चाहिँ उसले वासो बस्न जिउ दु बा चाहिँ कम्प्युटर अहिले यसो कारण जिउ वासो बस्न चोन वासो बस्न एकगो जी पसेना भाषामा यो मिया वासो बस्न चोना अहिले एजुले चाहिँ नि जिरा भन्छ वासो बारेला द उली खास मर्सँग चाहिँ नि होठो मचुम्मै छन् घेना भाषा बि 250 जुल वो टाइम जी भाषा न वो प्रिस्क्रिप्सन है जी भाषा न बियो अहिले जी मजे दिन्छु अहिले वो अहिले अनलिएको छौ ट्रेनिङ होला ट्रेनिङ गर्दा चाहिँ नि वासो बस्न चुनि बिन्दा चाहिँ नि वो चाहिँ नि फार्मेसी चाहिँ नि छौ चाहिँ नि ओरिएन्टेसन कोर्स छ बिमा अहिले बिमा वो कोर्स चाहिँ नि क्याटर लागि ज्यान मजा चिन्छु वो टाइम जिउ मजा मजले चाहिँ जी चाहिँ घेना ठो आको ऑडियन्सको जिउ एजे मगाडो छु के एजे मगाडो थियो आठो बरेयामली रे अहिले एज भन्छ बरेना ओते बाई चाहिँ नि ओ ठो मजा घेना बियो ठो थियो त्यो मजा घेना जाँच बि ठो जिरा चाहिँ वो मज जहाँ वो छौ ध्यान मुन हाछ वो एकदमै कण्ठ भइछु आटक न जिरा गुली चीज फर्मल त आटक कण्ठ भछु वासै बारे अहिले वो ठ्याक्क द कम्पोजिसन या ठ्याक्क लुमुनी हो अहिले जिउ जाँच बियो न जाँचमा जिउ वो टाइममा जिउलाई टाइम ताल मतलब जिउ रोल नम्बर ल 532 का 532 जिला ओ घेना बियो अन्थ्योने लाय फेर खाचे नि ज्याल्छु त ओहो ठो ला फेर खाओ त बिमाला ठो त्यहाँ चाहिँ जी चाहिँ अहिले अनलिपा जी चाहिँ जाँच बिले चाहिँ नि जिउ जाँच चाहिँ नि ठ्याक्क रिजल्ट होला फेल जी याना यो ख मलाई आज फेल जी कि मिसी मुंडु दु धै जुल लिप्टे जुले चाहिँ जी चाहिँ नि जिउ रिजल्ट होला चाहिँ जिला अगेला टप 20 होला जी नि टप 20 होला जिउ ओहो मजा गेना भाङ बेल अहिले अनन भन्छ द चाहिँ नि वो डाक्टर जी भन्छ नि हौसला भन्छ दुख लिप्टे कलेज बना वे बायोलोजी बना मतलब वे बना बने दौरान जिउ 1 वर्ष ठ्याक्क सिरला 2 वर्ष यो टाइम चाहिँ जी ठ्याक्कै बिरामी जुले चाहिँ जिउ चाहिँ नि प्र्याक्टिकल करिब 3 महिना छुट्यो ल 3 महिना छुट्यो जुले चाहिँ नि अहिले जिउ चाहिँ नि माइन्ड मेकअप चाहिँ नि जिउ प्र्याक्टिकल 19 छुट्यो जिङ ल जी आगेना जाँच बियो थाक्ल र अहिले लिप्टे 3 महिना छिरे गान जी चाहिँ अहिले वे डक्टर चाहिँ वो बनु हिसाबमा जी चाहिँ नि वे विषयले चाहिँ जी हान आँखा बन्द हैन तर रेनीले चाहिँ जिउ मिखा चाहिँ नि खोबी होला चाहिँ खोबी कन्टिन्यू याद नि सो आँखा बन्केले खोब भयो अहिले एजु कारण जी चाहिँ वो आँखा बनु चाहिँ नि छ डक्टर के नि 3 महिना छ हानो रेस्ट यामा ढाला 3 महिना रेस्ट जिउले चाहिँ जिउ चाहिँ नि प्र्याक्टिकल 6 महिना छुट्यो जिउ ल 6 महिना छुट्यो जिउले चाहिँ नि जिउ चाहिँ नि अब अनि चाहिँ ड्रप चाहिँ जी चाहिँ नि वो फिल चाहिँ नि भन्छ जी ब्रेम जो कारण नि जी भन्छ आम्यो वर्ष बनिका रे चोना अहिले अनले जिउ पासो होला छु हैन ओहो छ चाहिँ नि 8-10 क्लास पे छ फुर्किसे होला ठीक जिउ चाहिँ छु बिहाइ फुजो खिच्नै बिले हटाटे हो छु होला छु चम्पासी दाइयो यास यागा या उले थगे छुया दु न क्यामेरा दु न छु थोड़ा आइडिया दु होला गेना थ्योरी चाहिँ छु अहिले वो चाहिँ काका जिउ जी चाहिँ क्यामेरा हेर यासा जी चाहिँ चलाएका त्यहाँ चाहिँ नि जी क्यामेरा चाहिँ नि क्यामेरा हेर या खिचेन जी छौ खिचेन बिया ओहो ठु खिचे होला बा है त अहिले जिउ हान मेउ अफर होला अहिले हान मेउ अफर जिला आउले ल 6 महिना छिरेगा जिला छे सुङदानी दिला जिउ अठार पेड सुङ पेंगु जिला ठ्याक्क होले जिला एकदम खुसी ल मलाई ओहो जी चाहिँ नि ठो आज भजभजको नलेजको दु तर आइडिया न मरो तर जिरा बोल्दै एकदम द इन्स्पायर जुन छ उमा त चाहिँ हान द खिचे अझ बाना खिचे अहिले वो टाइम आज 45 ख अहिले 46 से चाहिँ नि खिचे बिना यसले एकदमै कम तो भिडियोग्राफी एबिङ एकदम कम अहिले भिडियोग्राफी याना अहिले के जिके हान वो ज्या चाहिँ नि बालाउ मिसमा थाले द एकदम खुसी लाग्यो द उके हान थगे टिपमहरु हान
चाहे जुयाना थमेसँग क्यामेरा न्यामुफु चाहे के दाना मरो टिभी मिडल फ्यामिली त अले दाना मरो उ टाइममा चाहिँ नि 80,000 रुपैयाँ थियो 80,000 रुपैयाँ थियो कारण जी चाहिँ नि हन उपट्टि चाहिँ नि क्यामेरा चाहिँ जी चाहिँ नि न्यामुफ्ट उ टाइममा अले अन उया चाहिँ नि छम्पासो होला दाँडुम्टी पासम होला शंकर जी चाहिँ छन्टा चाहिँ छौ चाहिँ क्यामेरा न्यानाबी जे पन्निम पार्टनर जी मुजुल ला जिला ओके ज्यू नापन ज्यू फाइट न डु ठौले जे बि मोट न मोरु ठो जिरा आइडिया डु जी चाहिँ ठो डा कमाइना जी बिफु यो द मोटी डु अले वो टाइममा चाहिँ नि वो पासा चाहिँ द ओके छु क्यामेरा दाना बिउ द्या वो दाना डुम्बुडी मनु ओके द जी चाहिँ नि वो ढेवा चाहिँ नि अले कन्ट्याक्ट चाहिँ गयो किसम तुला छ वे टाइममा छमेस द चट्ट मिंग शंकर जी छिस चाहिँ एकदम बाला एडभान्स केस यार उले चाहिँ 10,000 बिल वो टाइम दाइ 46 चाहिँ 10,000 यो चीज एकदमै तर ओहो 10,000 रुपैयाँ अले जिले क्यामेरा नि एउटा टार्गेट हो ना पासाना दामी हाल लो खुसी जिया पहिले त दाने एडभान्स बिल क्यामेरा नि आयो जब वो क्यामेरा मतलब चाहिँ वेडिङ यो चाहिँ नि भिडियो खिचायो टाइम दिलो पासके वना पासाना दामी खाए मला का कन्ट्याक्ट के न दामी खमो छियो अब मैले ठो अरे अले आना मसु भागेन उली दाँडु मको एसा दिन चाहिँ नि बा युठे थियो जासो ठो दाँजन जिगन मोरो छ्याउ त्या टाइपले चाहिँ नि काका ऐसे जी चाहिँ भन्छ स्वेबी हाल अले दाइन भन्छ दाँदै बिल भाना तै बिल अले जी एडभान्स के थिउन अन्त्य विशाल बजार हेउना M7 थाउ क्यामेरा जना आया अब क्यामेरा जना आया जी चाहिँ यने जिउ चाहिँ नि 1 वर्ष भित्र उ जी वो बिहाई जो खिचैना 1 वर्ष भित्र जिउ वो डक्के थिव 80,000 रुपैयाँ दु 80,000 रुपैयाँ जिउ तो फुला बिया जिउ वो 6 वर्ष एज ल नेक्स्ट इयर चाहिँ जिउ चाहिँ हान मे प्रॉफिट एज ल अले प्रॉफिट जो कारण अले ठो फिल्ड ठिकै जो न्याफिन छ दिन भिडियो जी पे ढाना दु बे आयो माइन मेको बिना जी अकन का क्यामेरा जी मैले भाइ इछे चाहिँ डाक्टर जी इछे 8 चाहिँ 6 महिना अन ड्रप जिया चाहिँ नि ओ डाक्टर बुनुला जो 6 महिना प्र्याक्टिकल सिरियर हुँला या छ होला जिए मैले दे अले वो ओके जी चाहिँ नि भिडियोग्राफी चाहिँ नि वना अले वना उनीले चाहिँ नि वे डराने चाहिँ नि गेस लास चाहिँ अले वो साइडे जाया हो ल ल ठकी चाहिँ नि हाल कलेज न चाहिँ वना नि दु लिपदे अनि एसा जी वो चाहिँ पुरै या मुफ्त छ अब बानी दिन सुल जिटा चाहिँ नि ठकी चाहिँ नि वो क्यामेरा त के चाहिँ नि सारा एंगल छु जु दिमाग डके क्यामेरा एंगल छु अच्छा 3 मिनेट जाया चाहिँ नि 9 मिनेट सुङ जाने दु 3 मिनेट भित्र चाहिँ नि दाना वो टाइममा दाना 3 लाख 4 लाख कमाए जी वो टाइममा 3 लाख 4 लाख देख्यो वो टाइममा जग्गा नि आउँछ आ ठंगने ल भ्यालु ल करोडौं रुपैयाँ भ्यालु छु अले जी अन 3 मिनेट जायो 3 मिनेट चाची लो अले दन गुली न्याफिन छ अले वो कर्मे चाहिँ जी चाहिँ क्यामेरा चाहिँ नि हामी अब चाहिँ थपे याउ जी जु सोच होला ले जी गुली कमाए त जी क्यामेरा नु न्याउ गुली कमाए जुल अनि क्यामेरा नु न्याटा ले ए जु जी चाहिँ नि वो क्यामेरा 3 वर्ष भित्र जी 16 वटा क्यामेरा न्याना 16 वटा यसले चाहिँ नि सायद जिगे जी वो क्यामेरा उडी 16 वटा क्यामेरा जिउ चाहिँ ढ्याप्ने प्याक ज्या नि वो ज्या ले एकदम खुसी लाग्यो जु अरे वे डराने चाहिँ जिउ वो ज्या थदैन हैंगा ठुलो छौ चाहिँ नि क्यामेरा यो चाहिँ नि फर्स्ट इन्ट्री न उडी खन अले बिचे जी जिउ पार्ट चाहिँ गेल लास चाहिँ नि छे चाहिँ नि हन ठो लबी विषय बोल छु लबी विषय बोले चाहिँ सुल आसा दिमाना भछ गुले चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि न्यापसँग मामले न्यापसँग मामले दिमाना गुले खाना ए छल न डुगी मरो अरे मरो अरे अले अरे जिमले के निनिसु वो टाइम है नाम म जानेले ए छल न डुगी छु अरे मरो बासवे जिम दाइन लना डु अले लिपते मरो अरे अले लिपते गेज लासन आ छौ टाइम गेज लास जित आ गुछ जिउ छेचमबडी ओ टाइम लभ रेजुले जी मुनुए मम्सियो छु जिउ चाहिँ नि वाइफ अले वो पसन्द नपाए दु अले ब्याडमिन्टन हिरो एकदम इन्ट्रेस्ट बनी अले वो टाइम ला ज्याजिलो छिन्टु मको अले ब्याडमिन्टन मिटो वाला द्या चाहिँ नि ब्याडमिन्टन न्यू न्या दु अले ब्याडमिन्टन ठक्क अले वे चाहिँ नि वो टाइम छेचम लभ रेजा चाहिँ ठक्क होला ओले चाहिँ जिबि न्यू चाहिँ ब्याडमिन्टन ठक्क भिडियोले उइमेको जिउमे ट्याक्क चक रहला छंग गयो नि एकदमै नि इन्ट्रेस्टिङ हो छंग नि छंग यो यानी गजब दुखी गेल अले ओहो तो लभ दिस चीज न चाहिँ असमय ख मला गुले चाहिँ नि गेजी अरे टाइम फु अले चाहिँ ब्याडमिन्टन भित्र मलाई ब्याडमिन्टन भिडियोले चाहिँ गेज लास छौ सडन भइएला यसले चाहिँ नि अले जिला अब छे पासी के दुध्यान मस्यो छाना छे उनले नाबेलाइ मखो अले एजुले चाहिँ नि लिभ दे चाहिँ नि ओ के दुध्यान सिल अले अन लिभ चाहिँ नि पसले चाहिँ नि पसन नपाउँदो जिउ भाषा
पसन नपोदु कारण चाहिँ उसले गुले गुले चाहिँ छोरीको बस्ने ठ्याक्क भई 16 अहिले एजुले चाहिँ नि अन प्रपोजल चाहिँ गेरला चाहिँ नि लिप्टे ये ढुङ्गलो बिन यो ल अहिले पसन उन्डुला जुल अहिले अन जिउ मान चाहिँ नि जिउ मान हेर्नु थियो मिसिसी मान चाहिँ नि उया चाहिँ नि छुरा लाछ म छन् मै जान छन् यो रे ढाल छन एउटा यो ए जस्तो छन् त यो ठिकै जुको जी चाहिँ नि जी आफै चाहिँ नि मैजरा चाहिँ नि कन्भिन्स नबिरहाला मलाई अब किन ये ढुङ्गलो कन्भिन्स म खयो मन त मलाई ये ढुङ्गलो ल जी वो ये ल वना ले लिप्टे गेज वे जिन आदै नि ये ल ये ढुङ्गलो छिन त चाहिँ नि बिहा या त चाहिँ नि जाटो मसँग बिहा म ढाल आछ्या होला थ ये ढुङ्गलो अहिले ये उले चाहिँ नि लिप्टे जाटो क्यों न निमेस्या मन टुकु टुकु ल गुले ल्याइ जिरा टुकु टुकु लिप्टे माबी उना जाटो किन ल्याउ होला ल्याउने चाहिँ टपक्क ठेक सुया द टपक्क सुले चाहिँ नि निम्म चाहिँ नि मुस नि लाग्यो छु मुस नि लाग्यो ओ ठोले तिमी मिलेजु जिमा ठोले मिलेजु जिमा रे चाहिँ नि अरे अन चाहिँ नि मिलेजु रेला दिमागमा चाहिँ नि ल ठ्याक मतलब चाहिँ नि असि बिङ ल लिप्टे हन चीज मा छु ल मिलेजु कि मिलेम ध्यानी मान छ ल मिलेम न ढाल का टपक्क सुले मुस लाग्यो छु अनि हन खने मिलेम न ढाल साथै हुन नि का बा आधा ठो मिलेम सुले गुरे जाउनु कौ अरे धेरै यो प्लान देगा लिप्टे जुले हन निला गा छिन ख्यानु गा छिम मिलेजु छिम थन ने छिम चायु सान जियो ढाल ले जिमे चाइल्ड ड्या दिने प्लान देगा छ चाइल्ड माली एसे थ अरे चायो न दसिङकाली हुने हो फर्स्ट दसिङकाली हुने बेला गेजला सरासर दसिङकाली निमेसी पाउटी साउटी न्याना चीज न निम मुले मोटरसाइकल ठयो डुन मगु मेगो अनजन बसे न खुर्र न झन मुमुटो वइ देखे जी मुमुटो वइ र्या दिन भिना चुते ठाउनु छु अन नेरा सिनबे ठ्याकर गे जु तोले जमदे छ मुनु सर ओया ए शंकर छन थनला लाटाल ठ्याक छ मुनु का झन मेबी खनि र्या दिन ज्ञाना दिन चुते ठाउनु नि झन अन वयो लभ जुलियन चाहिँ नि दिमागलाई एकदमै चाहिलियो फनफने चाहिलियो अले ठोल एकदम मसाना बोल्छ आइ ठ्याटे भिनामा ठ्याठ्यारे हटायो होला अले ठुमैले आछिपि चाहिँ गली चाइल्ड माली हिँड गली हुनु झन गली बोल्छ झन मुसिबित नाप्ला क्यालगा वनो धायो अले टेन्सन आठ गली हुनु मोटा आइए ठुएन ल ब्याएको जुए जुल छु डाइरेक्ट ल्याउनु अले डाइरेक्ट लाउनगा छुमट लमहरु वनो अले अनजुले चाहिँ नि जिउ चाहिँ नि ओटामा ठ्याक्क लिप्टे चाहिँ 2 वर्ष लिप्टे जिउ चाहिँ बिहा नै नाबिल अले बिहा जिंगा अले ज्या चाहिँ जिउ ओटामा न ज्यारे चाहिँ जिउ फोटोग्राफी का छ सिन चाहिँ वासा बसले छ न अले फोटोग्राफी हट टाइम 3 महिना चाहिँ नि ब्याइसिने चाहिँ नि ब्यायुक्से हट अले मेउ टाइम चाहिँ जिउ चाहिँ नि वासा बसले चुनु जुल अले वो जो कारण लिप्टे चाहिँ नि जि वो क्यामेरा छ जानु परे चाहिँ नि जि ज्या यहाँ जिउ चाहिँ 2 वर्ष साइड पछि भेटेर चाहिँ जी चाहिँ नि 18 वटा मायाको चाहिँ क्यामेरा चाहिँ जी कलेक्सन हैन अब जिउ हेर्न हुने हो 1000 रुपैयाँ हेर्न हुने हो अले वो हेर्न जिउ चाहिँ नि बिचे चाहिँ नि जिउ बिजनेस न एकदमै बाला त मलाई बाला त 3 महिना जायो 9 महिना सुन्छनु 9 महिना चाहिँ जायो जिउ 9 महिना मेउ जायो लागि चाहिँ नि टाइम न त अले जिके चाहिँ अहिले वो टाइममा स्टिल क्यामेरा चाहिँ जिम मन्यानको टाइममा जि स्टिल क्यामेरा मन्यान जि अहिले वो स्टिल क्यामेरा चाहिँ ठये बायो इन्स्पायर भागे जिमु टोले साइड जिमके जगे दुगा क्यामेरा फोटो क्यामेरा छ यासीका क्यामेरा बैंकको होबडी अहिले वे क्यामेरा चाहिँ जिके दु अहिले थन बिचेलको द छु ख लामा राछ बिचे ठु ज्याया द मतलब चाहिँ डेडिकेसन गुलिमी छोनी छमनिमेसँग चाहिँ छिटो भोचे याओ गुलिसँग छमनिमेसँग चाहिँ नेगेटिभ बाइसँग सोयो अयोटा लागि चाहिँ नमाखे छ अनि ओ टाइममा जिउ ठ्याक्क लभ न परे बच्चा आज ब्यागे हुने जिठो ब्याया नि आयो ओ टाइममा चाहिँ जी लिए ढुङ्गला घोडाडी चाइल्डमा आयो ठगे क्यामेरा छेंडु तर डाइभिङ के चाहिँ क्यामेरा हिँड्या ढाला आँटे मन त चाय उनके ल सियुज ल खुन युज ल अले चाहिँ जी छम पासा त चाहिँ जी क्यामेरा उले चाहिँ पेन टच क्यामेरा पछि जिउ चिगो चुटी जिगो छि क्यामेरा ऑटोमेटिक कैमरा याशिका यु जिको छोडुगा अले वो चाहिँ जिके पासा दव क्यामेरा छ मलाई यार र्या त्यहाँला पासा चाहिँ काउन्ट यार होला अले छेउनीले चाहिँ मामेसँग चाहिँ जिरो चाहिँ सारै बोबेलो बा ए छिमिन याबले चाइल्ड मासा जिके कायो ए घन सिंगा हल्के छ ए बाबा जी फर्स्ट टाइम काउनी होला आ फर्स्ट टाइम धरे दिन याबले काउ छिन बोबेलो बा
थर छु अब क्यामेरा मुकासे न जिमैलो छ थमेस अन चाइनु डा ड्यान न अले वो क्यामेरा जुनाउने मलाई जी अले जी वो क्यामेरा त लागि थौ न्याके भइसा आसी दिठो क्यामेरा छ जुआउने ठो क्यामेरा जुनाउना जी चाहिँ नि थौ फोटो खिचे या लिप्टे जी ठ्या ठ्या जाउ क्यामेरा ठिस्या बालो जी क्यामेरा न्या ढेउ मोटी मन जेले वया लाइक फोटो क्यामेरा म बिया जी अझ उटा चाहिँ 1000 रुपैयाँ न जी ओ टाइम न जी 1000 रुपैयाँ ठ्याक दे कठो चाहिँ थोसिङ 1000 रुपैयाँ न जी बिया अले न वया अले जियो चाहिँ नि लिप्टे चाहिँ ठो क्यामेरा चाहिँ नि ठो न्याप्ने चाहिँ जियो चाहिँ नि फोकस वेडिङ के जुल अले एज 2054 साले 2054 साले खल दिसे 52 खल ठने चाहिँ नि थन 12 वर्ष यो चाहिँ नि बुझि बुङ्यो जात्रा ओटेले समयसँग चाहिँ ठ्याक्क निकोन क्यामेरा एफ मोडल युज हो क्यामेरा चाहिँ मियल र दला वो भन्छ चाहिँ इगो चाहिँ ज्याउ जुल नि मतलब चाहिँ ओ ठो क्यामेरा छ न्याय वाली जिरा तेरे अले जिनले वो क्यामेरा चाहिँ नि वो टाइममा जिन चाहिँ नि 35000 जी 27 जी न्याना अब न्याना अले जी चाहिँ नि वो टाइममा जी फोटो खिचे या अले जिउ चाहिँ वो स्टिल क्यामेरा न जिके दे होला अले खिचे ठ इन्टरटेनमेन्ट फोटो खिचे त दगो ए त अले जिउ चाहिँ नि वो टाइममा एकदमै थन येलेला जिउ के चाहिँ मोडसँग चाहिँ नि बिहार हल्के चाहिँ नि एकदमै मोडसँग डनी पहिला यो खल मेप्ने न टाहामा तर जिके चाहिँ योको क्यामेरा ब्याकअप दु योको क्यामेरा दु जे कारण हैन जितो फर्स्ट आवे अले जी उले चाहिँ एकदमै जिउ चाहिँ नि बिजनेस बाला हो क्यामेरा यो जी चाहिँ वो टाइम में गेज लास बिजनेस वाला तर वो बिजनेस वाला जो जियो चाहिँ हामीले वो क्यामेरा चाहिँ घेना मल्टिपल ल्यायो अझै बिचारेको छु वो टाइम में मे न्याउ न्यू ढिउ द छुए चाहिँ नि यो इन्ट्रेस्ट मोर क्यामेरा चाहिँ न्याउ टेक्निकल चाहिँ न्याउ देखि दिन यो जो चाहिँ मने हुने यो ले वो हिसाबमा जी न्याउ गुन्न जी आटकन जियो चाहिँ नि गुन्न चाहिँ जी चाहिँ नि त्यो क्यामेरा सामान त न्याना डक्कै चाहिँ नि वो दि थिबाट जी डक्कै टेक्निकल जके खर्चिनु हुन्थ्यो अले जी चाहिँ वो टाइम में चाहिँ गेज ला जु पासम दु सीडी बजा छ अरे वो चाहिँ डान्सर अले वो चाहिँ ए छ चाहिँ ठो टेक्निकल न्याम रे यार ठो चाहिँ बाउन साली हो छ चाहिँ न्याम दे ठो सँगै डाँडु छ चाहिँ नि ठो अब वो टाइम में जिके 4-5 लाख डाँडु जिके अलि क्यासे दु अले जी चाहिँ नि वो चाहिँ छ न्याम दे ठो जगन्या ढाल जगन्या ढाल ठने ठ्याके जिको चाहिँ नि ठो टौडो चुए जोंपडी व्हाइट हाउस दु नि वो व्हाइट हाउस चुए जोंपडी जगह खनि सब वो न्याउला कमन न्याउ ख 3.5 लाख रुपैयाँ न्याउको टाइम है जिरो न न्या ढाल ले जी अनछु न न्याउला न्याम हो यार जी बड टेक्निकल यार टेक्निकल फालक टेक्निकल उले एनालॉग दे खास साइड यो कुछ के कम एनालॉग वो टाइम में एडिटिंग यार है एनालॉग छ टेक्निक मिले याओ अथके असि याओ फ्रेम बाय फ्रेम या न्या जुडी जी 3.5 लाख न्या न वो टाइम में न्या न अले तर वो न्याना चाहिँ छुए ज्याप्या मोलो जिउ छ वो न्या त छन म टेक्निकल सुबिना डाफली म हो अले लिप्टे जी चाहिँ नि 18 जुल अले न जी थो वेडिङ ए जी बेस्ट जुल यसले बेस्ट जुल जी मेउ छु नेपाल भाषी छु या इन्ट्रेस्ट दु दसाना चाहिँ जिउ चाहिँ भन्छ टाइम चाहिँ नि वे अकेज के जिउ फोकस जुल चाहिँ जी बिआयु बर्ड बन्यु इयु एक खिसे याउ अले अनली चाहिँ जिरो चाहिँ छौ सडनली छौ कल वाला चाहिँ नि छि चाहिँ नि छौ चाहिँ नि संस्थालाई लागि छौ चाहिँ नि क्यामेराम्यान जुल लास चाहिँ डांगुल के ध्यान न छु द अब मनु न जी पहिले अननोन ओ मनु मसिउ मखु छुङ सिउ मखु मला इरो न्योले चाहिँ जी चाहिँ छ्राइ राछ गप्ति जी जिउ ज्यारे होला फोटोग्राफी का मला आजि एनजीओ सेन्जीओ ने ज्यान मैनी छ प्रोजेक्ट ने ज्याइ मैनी तर चाहिँ नि यामा लाथे जी याना बि आरे अले छिरो चाहिँ गुल्ना वस जिउ ध्यान न्यन छु न्यन अले अले झ्याप्ने न्यन यो जिन जागिर बिल हाछ छ जागिर नयो कि मने ढाला आछ अले म चाहिँ नि गुम्डी द नियम बडी ख म चाहिँ नि गुल्ली ना अछि बोला छौ चाहिँ नि संस्था चाहिँ नि म्यानेजर चाहिँ दिला वो म्यानेजर चाहिँ कारण न चाहिँ वो दको शु ठो प्रोजेक्ट ठुल बिमा ठो प्रोजेक्ट ठेयामा त्या वो क्यु शु कारण जुदा झ्याप्ने न्यदियो छु चाहिँ नि मैना टेन्टेटिभ दांगुल्ची दो मैना टेन्टेटिभ दांगुल्ची को माथि अले जिन टक्क छुरे राछ जु टिभर दइ जिला सिजनला जिउला 1 महिना भित्र 3 महिना भित्र 3-4 लाख रुपैयाँ मजा डान्डवा भई मेरो जिउले प्यासिभ जी यसो कारण चाहिँ नि जिउ इन्कम लाई चाहिँ थेथेका जी थेबिया एकछिन दिन दुसरा चाहिँ नि ज्याया मुखा हाल यासे या रे नि वेगन द चाहिँ 6 मिनेटको द फोन हेर्छ 6 मिनेटको ले 6 मिनेटको फोन अब जिए चाहिँ काल जिहाल्छु 6 मिनेटको फोन हाल्नु म खनै 10-15 मिनेट अर्गन खनै 10-15 मिनेट अर्गन छि नेवा जी आज जी नेवा देशमा ज्याया मुसा यार बोबी द गुले
lại đi ô đảo là đó là xuống ấy chỉ là dây đó xuống cái chỗ nó mà là chỉ tập bữa giờ đi nó xuống nó đủ mà thôi giờ đi ăn nó thích cái chúng đại hàng rồi thì bây giờ chúng dân chỉ là dân này nhưng mà thà là cho nên giờ chúng dân chỉ cái số offer rồi वो ये cái time gì cái đó đã thà là cái sao chỉ change nó mà đó thế để chúng tôi chụp giải nêm mua ra đấy giải đó chỉ số offer vậy là share đã đẹp rồi này chứ cái giải nó này để mà chụp off time giải nó đã là ale kasa kare ji jagir ne ose ji jagir ne ka ya ra ni jagir no na live there thak na space time network onjom di managing director Production Mansing Pran we ga khani sa ale jita jani wo muti jani dhyan wo sa din short haw mo mala an khana din ne dai dai haw bani ji short haw mo la ji short haw we mo ju muti mo nya phe jin ji thom sa din dai dai ji haw su ale live there jani ju jani on jagir ne la jani jo jani थकुल गाउँ चाहिँ नि सरप्राइज चाहिँ बिल थान जागिर ठेर होला उले टाइम स्पेस टाइम नेटवर्क गयो मेरो छुए मरु अले अनलाइन केबल नेटवर्क चाहिँ चलाएर चाहिँ नि जिटा चाहिँ अफर एट अलि बि ज्यान जिङ गरे नि अले ज्यान ल जुरो ज्यान जिङ गरे अथवा म्युजिक भिडियो सिज देख मला अब टाइम에 तो क्यामेरा डिजिटल लाइल सुनो दु चीज न मगो अब एनालॉग बेटा क्याम ह्युमेटिक जको अले अन नेपालले फर्स्ट टाइम ढामलो बेटा क्याम न अने हो ख अहिले वे क्यामेरा चाहिँ जिमसँग चाहिँ नि त्यो गाउँ प्याखमा हरेक कल्चर चाहिँ नि जिमी दिन रात खिचे यार अहिले टाइम चाहिँ जी के थई छे सम्झे ज्या वो स्पेस टाइम नेटवर्क त चाहिँ नि जी ओ टाइम छे थई मचडु थई जहान्डु उतको टोडा जी चाहिँ नि च्याल नेपालले थेरे स्टुडियो जिवेटन स्टुडियो चाहिँ अने दिनु अने नेउ अने चुनु अहिले अनसरन चाहिँ नि जिमसँग मनै ढाढा चाहिँ नि जिमटा चाहिँ ओ टाइम चाहिँ नि सेटन होटलमा चाहिँ नि जिटा चाहिँ नि जिमटा खाना प्रोभाइड गरेको छु यहाँ चाहिँ नि खाना चाहिँ नि प्रोभाइड गरे जिम्मा नल प्रोग्राम डेभलप यहाँ यहाँ चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि 18 मिनट फर्स्ट प्रोग्राम दिएका 18 मिनट फर्स्ट प्रोग्राम दिएका अन एरिया न आज जो चाहिँ नि 18 घन्टा जो आउनु अर्को 24 घन्टा न जु ख लिफ्टे च्यानल चाहिँ नि वो लिफ्टेलाई असिङ कारण टेक्निकल प्रब्लम बन्ने जुल अन लिबो चाहिँ नि जिमे चाहिँ वे च्यानलले चाहिँ नि वना चाहिँ नि अले ओहो ठोला जुसर Production Mansing Pran वे गर्न चाहिँ थो नेवा प्रोग्राम चाहिँ नि नेवा त लागि चाहिँ नि हिटिया लागि वे गर्न एकदमै मन कोसा अले वन द छुटेल हेर्छ अब आ चाहिँ नि सिसा चाहिँ नि ठो प्रोग्राम चाहिँ नि कल्चरल प्रोग्राम मिसिया ढुङ्गलो झिउन घन कल्चर चाहिँ नि वर्ल्ड ढासे अन चाहिँ स्पेस टाइम नेटवर्क वे थियो चाहिँ टक्क चाहिँ नि प्रभाव चाहिँ जिमसँग देखान उले जिमी पिम जको दु क्यामेरा मेन जिएजुल अले छम एडिटर नरेश छमदु अले Production Mansing Pran वेको स्वयं आइडिया न क्रिएट इमेज ल तामला सुनजिया ख पिम चाहिँ वे चाहिँ च्यानल नेपाली हम स्पेस टाइम नेटवर्क ये मालिक जुल जमिम सा अले अन कल्चर प्रोग्राम जुल लास ओठो च्यानल स्पेस टाइम नेटवर्क वे टक्क जिमसँग चाहिँ नि अय टक्क जिमसँग चाहिँ नि सारे एक वर्ष भित्र वे याना अले याना अहिले अन लिप जो नेवा प्रोग्राम छ देखौला बाबु र अहिले जिन चाहिँ नि नेवा प्रोग्राम छ अलग्गै चाहिँ नि स्पेस टजियोलोजी टाइपले प्रोग्राम छ जि थमेसँग कन्टेन्ट देगा थमेसँग कम्पाइल न तयार अहिले छन चाहिँ वे कम्पाइल चाहिँ नि जिन ढासाट एरिया हिँड थाल अहिले कार्य चाहिँ वो कम्पाइल हैन कम्पाइल नि एनी बेला चाहिँ नि अब वो चाहिँ नि ठ्याक्क चाहिँ झिउ चाहिँ नि 57 साले चाहिँ नि 8 जुलाई झिउ चाहिँ नि नेवा यो चाहिँ नि अहिले अन लिप चाहिँ नि स्पेस टाइम नेटवर्क न चाहिँ नि च्यानल नेपालले टर्न परिवर्तन गरेर अलग्गै च्यानल नेपाल यो चाहिँ नि फर्स्ट स्याटेलाइट चाहिँ नि च्यानल ल्या चाहिँ नि न कोस्न जुल अगे जिमसँग ज्या डुले एकदम खुश न लगे जु अगे चाहिँ नि थो स्पेस टाइम नेटवर्क यो चाहिँ नि च्यानल नेपाल जुल च्यानल नेपालले न चाहिँ गुन क्रुटे जाना चौँदु Production Mansing Pran चाहिँ नि फर्स्ट स्याटेलाइट इन नेपाल दाउ चाहिँ नि बुकेन चाहिँ नि जिमुस्केसन न दुछाउदु अगे चाहिँ नि या उ चाहिँ एकदम खुश लगे जु थपसँग ज्या हो थमेसँग छिया हो यो चाहिँ नि करोड जुड हे चाहिँ चोके अहिले अनलिबो प्रोग्राम स्टार्ट जुल जिमु थेन खना प्रोग्राम चाहिँ नि ध्यानाउन एक वर्ष डट एक वर्ष जुले चाहिँ नि अन बच्चा अपोसिनो मोर्छ चाहिँ नि जिसँग चाहिँ 22 क्या हो अलि अलि जुया होला अठकेन चाहिँ अलि ठो च्यानल नेपाल चाहिँ ठो असिङ जुल च्यानल नेवा प्रोग्राम न्याका हिंका थेन खना धावडी प्रोग्राम अगे चाहिँ नि जी चाहिँ नि रामकृष्ण खड्गी चान्स बिया अन अगे चान्स ठो थेन खना प्रोग्राम मेन चाहिँ नि जिउ चाहिँ नि नेवाटेर चाहिँ नि नेवा प्रोग्राम त एकदमै बालको मारे हिसाबमा जिमे ठके चाहिँ नि न्याम खुम मौँदा एकदमै इन्भल्भ जुले छु ठके जु चाहिँ छ मोहिदिन खान छ सुरज पोठा अले छ सुरजवीर बजाचार्य अले जी रबिन्सन जिमे चाहिँ नि न्याम चाहिँ ठके ठुली जुया
एयर जियो चाहिँ 7 बजे एयर जियो एडिटिङ यहाँ 10 मिनट को एडिटिङ जियो 10 मिनट फ्रेज यहाँ छमुनु भएको छ वो 10 मिनट यहाँ जुन भिडियो हाल्न मेरो एडिटिङ ना अन्छ अयो दुख थो माबडी टाइम न सिके दुख्न जिमस वो कैसेट बिउनु बिचे वो रोगे यायु वो अछि यायु हानु टाइम चाहिँ छे ठा वे मालियो वो चाहिँ 5 मिनटसम्म एकदमै दुख्यो त अघि लागि 5 मिनट एक गर्छु सुयाबीमा अचानक चाहिँ ठगे चाहिँ 5 मिनटसम्म एकदम इन्भल्भ जुया चाहिँ याउडु अले ठेन खन प्रोग्राम हुन्छ ये गाना भ्यू दु अघि लागि न सोको मिनट न एकदमै सुयाबीमा अले वो दौडाने चाहिँ जु क्यारियर चाहिँ लिप्टेड वेडिङ चाहिँ जु चाहिँ भच्छ चाहिँ थकी चाहिँ वेडिङ गुल जाटु जो वो चाहिँ जु माइनस जु आउन बिसार बिसार छन अझै जी बच्चा त्यो च्यानलले ढल्के जुल च्यानलले ढल्के जुले न चाहिँ वो टाइम याद हाम्रो महर्जन त अनि नेवार चाहिँ च्यानल एकदमै कम गा फ्याक्ट चाहिँ नि छौ गोर्खा प्रशासन संस्थाले नाटक जायु ना होयो नाटक चाहिँ महर्जन त्यहाँ हो ना ठ महर्जन ओहो खुसी लगे जिउ ठकी चाहिँ च्यानल नेपालले चाहिँ नि शङ्कर महर्जन है जि छुए मेरो नाम होसाना भन्छ मन भन्छ रिल्याक्स जितो चाहिँ अहिले प्रोग्राम यो डरान निले चाहिँ नि साइड जितो चाहिँ मोड छ उली क्यामेरा ब्याक पिलिङ सुन्या त जिम्सा उली महमस्यु तर जिम्सा चाहिँ नि वो नेवा प्रोग्राम त बालके मार हेर्या वो डराने जिम्सा चाहिँ नि छौ एल्बम न चाहिँ छौ क्रेट दियामा ल हेर्या नेवा एल्बम आसुको मखला चाहिँ फर्स्ट हैन आसुको मैले फर्स्ट देखिले चाहिँ नि एकदमै मोर्छ ये कल हाना मेउ देख मारे चाहिँ हाना जिस मेउ हाना मेउ वर्ष हाना जिस चाहिँ हाना सोसुए मल दिया याना हाना नेक्स्ट इयर हाना मते नया ल्यान्ड अफ दी याना अले एज ठुजके नाम मैले जोक्स न या मारे जोक्स न देख मारे किसमा होला जोक्स या चाहिँ जिस चाहिँ फर्स्ट जिस नेपाली ये चाहिँ नेवा भाषी चाहिँ फर्स्ट या चाहिँ आसुको सरी आइ बाबा पासिटा राउडी चाहिँ जिस चाहिँ एल्बम पिकना अन रामकृष्ण खड्गे निर्देशन चाहिँ वो याना उन एकदम पपुलर जुल अले हाना मेउबी यामा नेक्स्ट टाइम चाहिँ जसमा मेउ यामा रे हाना इटी इन धाउडी चाहिँ हाना मेउबी सिरिज देखा हुन चाहिँ नि मोरसँग एक ल तर उले चाहिँ नि फर्स्ट पार्ट चाहिँ भन्छ वो पार्ट चाहिँ नि उले मयको चाहिँ छ तर ऐसा वो थई प्रोडक्सन प्याले खुसी लगे जो उलिसा बाला रहे उलिसा वो ज्या चाहिँ नि उले सकेसन जिसा चाहिँ नि कगा फेमको सकेसन बालक न फेमको जिसा छमेसु थथ यो आइडिया ख थथ यो चाहिँ नि दिमाग ख गुलिसा बाला रहे गुलिसा बाला रहे टाइमको अले अन लेभल चाहिँ नि जिरो चाहिँ हाना ब्लेम बोल छौ नि गगसो ब्लेम बोल लाछ ओहो छन चाहिँ नि छौ एल्बम पिकाला छौ तल छे थकल नि डाला वो छौ तल थका द गुल ठागु ल ला जी पास्टर या थो चाहिँ नि आ चाहिँ छु पाठ हो जी दिन थके दिन टेक्निकल सपोर्ट द को जिए बियो टेक्निकल माउ ग्वाली डक्के यो क्यामेरा एडिटिङ थो डक्को साउन्ड सिस्टम त्यो छुछुमा डक्को जी बियो छ चाहिँ नि 1000 रुपैयाँ जको द चाहिँ प्रॉफिट ना क्यो टेक्निकल डक्को जो हो तर वो क्यासेट देखु यो अले वो सीडी कपी है वो डक्को भिडियो जिमा रे रे तैले चाहिँ नि जी छन जिमन लगाएन बिटा जिन जिमै बिया बिटा तर वो सक्सेस भयो छाना जिन अले टेक्निकल त ग्वाल बिया तर थाकु धायरजको अफु मोर्छ नि ठयाटा एरडे तर दुलना एकदमै थाकु छा जिस अझ अब टाइमले क्यासेट छेउना मिहुनमा छेउना चाहिँ नि धाउनमा मोडुला मोमरला न्यायला मुनेला तर जी चाहिँ छो बिडम्बना छुखन्डा छ तो दौडाने जो कुछ जाएन हुना मेबी चाहिँ नि आदिवासी मेबी पासपिन दुजु योको वो जो कारण न इमुजी मगर गुरुङ लिम्बू राई शेर्पा इबन सी योकै जाएन थियो अले इमु चाहिँ कम्युनिटी गेजो रास चाहिँ नि छिटो टाइपले चाहिँ एकदमै नेवाटो चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि नेवाटो प्रमोसन यामा एकु यामा र्याटाइ तर वो गुले थिस चक चिक पिकै गुले अछि वो टेबे चाहिँ धाइबिसन न्याना बिमको छ द कस्तो फकड वास जक जियो स्वयं ठ्यातो बि मोड थि अग्रत पिसन तक न चाहिँ म न्या छु छौ तक नि आइमको अले झि ओहो झिस यो मिनट न्याउ झि प्रॉफिट न मरु उली थिवा बिहान सुना न्याउ मरु मोर्छ सरे ओ थु सीट छ 15 रुपैयाँ नि छु 150 रुपैयाँ छा तायो 15 रुपैयाँ सीडी 150 रुपैयाँ छु कपी नि आस्ते 20 25 मा लाला ओहो ठोल गहौडी यार ले ठो मे आदिवासी चाहिँ अय चलन मरु छु गेउडा इमो चाहिँ नि इन्भाइट यामा जी खौ चाहिँ गेउडा इमो थालके ए टु छम एबीसीडी मनाउन चाहिँ आदिवासी जी मनाउन गुरुङ लिमुटेसँग चाहिँ राइट छ क्यासेट पिकल लाछ छो एनुअल सेट दाछ छुए ढाममा छु इमो सरर भया चाहिँ नि क्यासेट चाहिँ नि 1000 प्लान यहाँ के छु छियो न 125 टाडा 150 टाडा छ सुना नि अगेन न गुलिङले चाहिँ माइनस या छु छारा चाहिँ बच्चा नेवार चाहिँ इन्करेज यामा हुने
अहिले इन्करेज ल गेम मजलोतिर ऊ मजले चाहिँ नि उसले यो टाइममा फर्स्ट छैन जुवा हो थयो नेपाली भाषीको चाहिँ नि लागि चाहिँ नि यामा यामा रहेको थियो नि त्यसमा भ्याप्या जुवा छ न तर गुले चाहिँ नि वो छिटो चाहिँ नि माहौल चाहिँ नि भन्छ क्रिएट मजलो छु मतलब सपोर्ट पिनपिने मुभी उसले चाहिँ गुले मन भन्छ खिच्न छु तर एसाना चाहिँ नि आटकन चाहिँ नि छु यामा रहेको चाहिँ नि भचपछि नाति नदु अहिले अनलिभ चाहिँ नि थौ घटना गजब जस्तो लाग्छ जी चाहिँ नि अब च्यानल नेपाल हेर्नु थेनो खाना प्रोग्राम चलाएन चलाइन बेला चाहिँ स्पोन्सर त झिउ सुँगै मरु छ स्पोन्सर मरु झिसा चाहिँ स्पोन्सर त मेरो त चाहिँ वेक मारे अरे नि गुलिगुली अघि मेरो एड टिभी तर छिटो चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ वेब दिवा म मलाई अहिले वो टाइममा चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ नि 6 मिनट चलाएको हुन्छ 6 मिनटसँग छिटो चाहिँ नि यहाँ छ नाम मुभी छ अहिले मुभीले कारण चाहिँ नि लिब्रे चाहिँ नि जिउ हाकिम प्रज्वल मानसिंह प्रधान वेगन छोरा बाबु झिउ नेवा प्रोग्रामले चाहिँ झिउ त्यो चोपी मौट झिउ नेवा संस्था डुबी मौट सुनासँग ग्वालेर छ त होला सर छिटो सुना ग्वाली मया आटको छौ एक पैसा इन्फोर्म ग्वाली बिउ मुखने त्यहाँ चाहिँ नि थाला चाहिँ नि झिउ तयार सुना ग्वाली मुभी हाटाले चाहिँ यसो बाबु झिउ नेवारसँग ध्यान यो झिसँग चाहिँ मिनट न छ बाबु उठन च्यानल न झिसँग फ्री नाच्ने तर त्यो चोपीसँग प्रोग्रामै झिउ म सो खला न झिउ त चाहिँ नि भन्छ इमसँग डोमिनेट एरा सो खला न छुक थो प्रोग्राम चाहिँ इनकेस इमसँग तकन मसोला ढाछ इमसँग तकन थेवा चासो मोड ढाछ छ आ मज जिने छन त थो छ्यारमा आउँछ नि त तोरा छ या तकन ढाला ल जी चाहिँ छोरे म सर थो जिगे छे क्यामेरा जिगे छे दु वो हिसाबमा चाहिँ जी चाहिँ फक्क चाहिँ जी थो च्यानल थो प्रोग्राम चलाए मक्सद चाहिँ टोडा बिगे सर आठो दाँडी वल्छ वया होला मक्सद या खो त्यसमा जब तक च्यानल चाहिँ जिरो चाहिँ च्यानल चाहिँ थो टाइम बि उले टक जी चाहिँ थो चलाए अरे 1 वर्षको जी 18 चलाएन जिउ नेवा टेपले गेर लाग्छ इन्स्पायर चाहिँ बिए मसो ढा होला गेर होला यहाँ चाहिँ न हामी दोस्रो लागि हान्दिछु म फमिली भन्छु याद न चाहिँ उले सेटिस्फाइजको टाइम मको मिलेम जो छुरा छ गुन टाइमको अहिले अन लिभ चाहिँ नि थो एल्बम देगा नेवा टेप या मारे हैन अब टाइममा चाहिँ जिले जिनहरु विचार नाच्नु छु घेना चाहिँ थो चाहिँ फिल्ड चाहिँ बालाको उड्या चाहिँ दिमागे उया चाहिँ फ्री टाइम है अहिले मखो आठो चाहिँ भन्छ चाहिँ नि तरौं क्यामेरा या मैले ठुसी या जी चाहिँ थो मेरो एल्बम छोड्दा लागि जिउ थ्री स्टार क्लबमा चाहिँ नि निर्मल दाइन छौ चाहिँ छिटो प्रोजेक्ट बिलको लोन ढाप्ने प्रोजेक्ट बिल लोन ढाप प्रोजेक्ट बिल चाहिँ ठो चाहिँ आफू चाहिँ बाला क्यामेरा या मैले ओ टाइममा चाहिँ चिज ओ टाइमले 150 170 चाहिँ क्यामेरा चले जिउ ठाना डिजिटल लागि न अहिले अनलिभ जे चाहिँ म क्वालिटी मार्गमा आठ दिया चाहिँ अहिले उसले 450 क्यामेरा 400 क्यामेरा इमेज चलाएन क्वालिटी मेन्टेन हेर्न अघि अहिले अनलिभ हान छिटो चाहिँ छौ चाहिँ हान अमेरिका पाखे चाहिँ छौ चाहिँ एल्बम त लागि छिटो चाहिँ सन्डे टाइम्स पाखे चाहिँ छौ चाहिँ छिटो या जाबिल वो चाहिँ नि टजिले जाऊ एल्बम खा हो टजि एल्बम चाहिँ जिमा गया हो जिमा गया ढुङ्गा अघि न झिसन चाहिँ दक्को अमेरिका चाहिँ नेवा टेप लागि चाहिँ नि ध्यान देखि एल्बम खा अघि न जिमसँग चाहिँ नि वे त क्यामेरा युज हैन क्वालिटी मेन्टेन ल मोडसँग सकेसँग एक ल लिप्टे चाहिँ नि वे जिमु ज्या ओ ख मे पिसमा 5 मिनटसँग चाहिँ नि फ्रोना इङ्गुले एकदमै खुसी लागेको छु अघि दा कमाया मुजु साना सन्तुष्ट अहिले यो एल्बममा चाहिँ जी चाहिँ करिब चाहिँ एल्बम चाहिँ जी चाहिँ आसुको मखला हरसको सुको मखला मटिना इले रश्मि लोन अनावे तजिलजी जिन मेरो जो के याद हो न द गुलगुली त नानो लोमन नो द गुलगुली चीज ल गुली अले अन एक जो जी चाहिँ थौ चाहिँ द थौ गर्व लाग्यो जो च्यानल ज्यान छुटा छ जी ओ टाइमले खास वेडिङ चाहिँ यहीँपट्टि मनो अहिले जी चाहिँ च्यानल चुनेले चाहिँ जिउ चाहिँ नि मोरसँग शङ्कर महाजन दे मसिलो मोर शङ्कर दे चाहिँ मसिलोले चाहिँ नि जिउ चाहिँ मेरो चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ नि मेरो विषयसँग डकुमेन्ट्री दिएको होला कुनै अछि मेरो चाहिँ फिल्म त लागि न अफर याटा ले जी चाहिँ ओ टाइममा थपिसँग नु हाना चाहिँ छौ चाहिँ नि ओ अगे उनी च्यानल चाचुनी त भित्र चाहिँ नि छौ द बेनिफिट चाहिँ छु लाग्छ जिरो मोरसँग भन्छ मसिलो तर जिउ ना चाहिँ मोरसँग सकेसँग अपोसँग सिउ त नेपाल भाषा चाहिँ खेले चाहिँ नि शङ्कर ढाल्के मोरसँग तर जिरो चाहिँ मोरसँग काजको ममसिउ अहिले छौ इन्सिडेन्ट छौ एकदमै न्यायसँग त छुरा चाहिँ जी छ्रा उनी चाहिँ नि गेज लाग्छ नि ठु शङ्कर महाजन हामीसँग खिचे अब ठे यता ढाल जी स्वयं न्याउने दु मलाई तर जिरो मोरसँग ममसिउ तर इम खल नाचो
वहाँ चाहिँ खिचेको ठेक बाँला थे कल्चरल प्रोग्राम थे उनके थे जी वहाँ अब ठने हुई थी जी वो बैठ हाल जो जबकि जी ना पाए दो ना जी चाहिँ उठा चाहिँ जिन मनु ड्याम छ छौ चाहिँ गर्व चाहिँ सुरा छ धेरै मनु मम्छु तर जी चाहिँ न्याने स्वयं न्याने दु ओहो ठो चाहिँ जिटा चाहिँ दाम मर्साना चाहिँ नि ठोला छौ चाहिँ नि इज्जत त दुखनी सका नाला मर्सँग काखनी छ त्यहाँ आटकन गुलसँग चाहिँ 21 सन जु उमेर चाहिँ 24 सन 21 सन जिटा जु ना चाहिँ न्यो तर मोर काजको मसी मगु खनाइलुवा चाहिँ शंकर ढाले चाहिँ मर्छ ए ठो शंकरला ढाए वे द एकदम खुसी ढिउ बेसिङ दल वो इज्जत वो टाइम दियो आटकन द गर्व जु वो चाहिँ द एकदमै खुसी लेटा वे दौरान जो चान्सेस यो के होला छाना जी आ नेपाल भाषा जको साथ दिन्थ्यो जुल अले अनलिबे जी च्यानल छुर्न चाहिँ जिउ चाहिँ मेरो चाहिँ नेपाली न जी ज्यायो यो के मौका होला ले जी चाहिँ थो च्यानलले ज्यायो दौरान चाहिँ नि एकदमै अविस्मरणीय क्षण होला अछ्रा जुन चाहिँ छौ चाहिँ अफर चाहिँ गर्न पाउन चामलिङ सिक्किममा चाहिँ जुन चाहिँ छौ अफर होला अन चाहिँ छौ म्युजिक भिडियो यायो अले अन्छौ चाहिँ छौ चाहिँ नि डकुमेन्टेसन छौ याउ हेरियो होला ओले चाहिँ उले वो टाइम हे कन्ट्याक्ट लागि जुन क्याड हुन जुन चाहिँ नि फ्री दक्कु टिकट न छ्याल ठन दक्कु वन दक्कु छ्याल अले थना त उति दछको धामासी उछरासन एकदम प्राइभेसी एकदम चाहिँ नि छोटे थो देशको लागि गुनगुनी चीज प्राइभेसी गुनिसको लागि चाहिँ कडा याइ अयबी चाहिँ नि वो टाइम जिबी उनले ठ्याक्क स्किम चाहिँ छौ पार्टे चाहिँ नि अन चीज गजु बम खला छुर ख ओले डिफ्युज जु मतलब चाहिँ नि मुइ आउ खनि छ अले जिबी वो टाइम खला जिमता चाहिँ पौ चामलिङ सटु अन्जम सीएम ढ्याङले अन्जम राजे जुल्ने अले जिबीले नि टक्क सारसो म न क्यामेरा किन जुनाउन दगो न इमसँग काओ ख अले वो टाइम जिमता चाहिँ एकदमै अन चाहिँ नि जिमता चाहिँ नि पुरा चाहिँ नि जिमी स्पाइट खला नछुगर या इमसँग एकदमै जिमता सोला छु अले जिम ड्राइभर ढ्याचौ न दु स्पाइट मको जिबी चाहिँ सीएम सटु एबी सीएम इज अ गेस्ट धालन टोडा मबियो छ टोडा मबियो जिमले कास छुन छ्या मबियाला जिबी बच्चो नै अरे अले अन फोन हेर्दा फोन हेर्दा लिप्टे चाहिँ जुडा चाहिँ गेस्टलो अन चाहिँ त्यसको बोबे हाल्छ वो मोड र जिमु गेस्ट चाहिँ छ्याच दसी एउटा 800 टोडा बिम त अडा ढालो चाहिँ अन्तबी पुलिस स्टेसन सुला दिन सर जिमले चाहिँ वो चाहिँ टाइमबाट जिमु नाना क्यामबाट अन्तबी जिमु जागिया चेडजी जिमसा सर मको ठो कडा देशको लागि ठो अछि ठिक जु छिमु कर्तव्य गए ख आज जिमी चाहिँ किसे छिमले गेस ख जिम त खास छु मतलब मरो जिमी थौना अथे सुंगे चुनु खरे अले अनवना अनि चाहिँ नि दक्वे चाहिँ नि वो चाइक बनाएको सीएम प्राइम मिनिस्टर अन्तम चाहिँ चाइक बनाएको चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो द छो खुसी एकदम बेगली से खुसी लाग्यो जो गेरा छ नि अखि चाहिँ सिक्किमे चाहिँ नि चिर चाहिँ नि क्यारमा चाहिँ नि उली जाइबी मौडे मर्को टाइम है 2003 टाइम है अले 2003 चाहिँ नि अन जाइबी मरो इमो चाहना गेर रास चाहिँ नि जुमटा दिन अन्य टेउ प्लान खनि सका ले जी वो टाइम में चाहिँ जु आना ठ्याक्क 2003 ले चाहिँ नि बर्ड फ्लू व्या छौं काठमाडौँले बर्ड फ्लू व्या छौं बर्ड फ्लू चाहिँ सुमसान जी होला वो अघि लागि जी आना चाइना उनमा हो वो चाइना चाहिँ छौ दिसन डकुमेन्टेसन छ प्रेजेन्ट यहाँ लागि चाइनिज सरकार जुमटा सटु ले जिमता चाहिँ 3 दिन ल्याउने बि म जिमता 15 दिन थुलाइ आरो छ सीएम मतलब छिपि थने छु थने चाहिँ या छङ तलब गुल्लो होला तलबले जिमला अफल मरो जिमला 12000 का तर 2055 ए 12000 यो मन्त्री सानो तरौपी तलब हो जिमी चाहिँ एकदम खुसी वो टाइम में मन्त्री छु सुविधा अफिसमा जिटा उली सुविधा बिदा हटाउदी भी पेट्रोल आसे पेट्रोल गाडी आसे गाडी उली फेसिलिटी बिला जिटा त्यो वे द खुसी लागेछ वो आटङ लुमन द एकदमै न्याफिस था अले अकिन चाहिँ सीएम न जिमता चाहिँ नि छौ च्यानल छोड्दु वो च्यानल चाहिँ जिमता डेटा यादा 50000 रुपैयाँ अफर दिए जिमता 50000 रुपैयाँ आइसी विथ चाहिँ नि लजिङ फुडिङ ट्रान्सपोर्टेसन डकुमेन्ट बिल जिरा न वो टाइम सायद वो टाइम जि चाइना उनु आउ जुसा सायद जिबी चाहिँ निमेसु सोमेसु चाहिँ नि अने जागिर नै छैन चोका जिबी जिरा न मेठा चाइना छौ हाना ट्रिपे उनमा आउ ल अले जिमको जिल्लासँग म से मजुरा थिए अले अनटोडा इन्सन का छ एट एनी टाइम वा छङ लागि चाहिँ नि ज्या चाहिँ नि थो अफिस चाहिँ नि छन्टा लागि खुला दु स्पिन जायो जस 50-60 रुपैयाँ आइसी तलब बि डक फ्यासिलिटी बि तर छन तन्त चाहिँ नि छ माहौल लेका वा हाल जिम हाउस त्याटे आवे अले जिममा ल्यावे चाइना हुना जस चाहिँ अन्तको डकुमेन्टेसन अने छिरेका अन लिभ चाहिँ नि थो नेपाली भाषी खेलेजको मको अथवा नेपाली न जिकै ज्या थन अझको मको अले
नेपालले चाहिँ वो एनटिभी न वो क्यामेरा चाहिँ भेट क्याम उसले मोरु राजिद क्यानमा जे चाहिँ नि भिन्न सरकार क्यानमा रहेको चाहिँ नि भेट क्याम उसले चाहिँ टगो क्यामेरा यहाँ आएको चाहिँ नि अनि चाहिँ नि खिचे आयो दको जुए चाहिँ नि पाहाडबाट अर्के ल जिन झ्याप्ने चाहिँ नि झ्याप्ने सन कट्न थे कट के यहाँ झ्याप्ने न जो आर्मी कट्न आँट्यो छ्या इन्स्ट्यान्ट सर्दी अहिले वो टप्लु फुल आगो न स्वाटो भन ल वो टप्लुले जिप आर्मी छैन छ मोड छैन भन्छ आर्मी छैन चाहिँ नि यो लाइक कोर्पोरेट न एकदम फास्ट हेर्छु हिँड्छ ल जी उना त जिउ चाहिँ एकदमै अन एडिसनल को मसिलो ले प्रोग्रामे उन्ट द छु ठाक्न मजलो ज्या या त तर वो टाइम चाहिँ छ एकदम अवश्य छेन रहेछ छुरा छ टाइम चाहिँ यस्तो छ के बीमा अब प्रोग्राम उनले चाहिँ नि पिसाब गर्न जाके बीमाको अले यागज उनु चाहिँ गेटको जुल्ला छ उसले बेड गेम टगो क्यामेरा यागज वनमा ठन्न ब्याटर प्याक दु थियो बेल्ट ब्याटर प्याक हाउडी दु अजिके छेम फोटो दु अले वो बेटर प्याक डेम दु अले थन बेटर गेम टगो पनि अनला चाहिँ राजा मोडल भ्या चाहिँ माउजुल अब राजा मोडल अनसँग अखन छैमको ठन छैमको अले वो प्रोग्राम मण्डल गुलेङ द तुनु त ग्या लडुन की पिसा वे अले वे मण्डल सुङ त ना ढेरी ना सुङ सुरा लिप्टे छोजियो दसैँ टाइम चाहिँ नि टिकै टाइम चाहिँ नि स्टेज चिस्न चाहिँ 7:30 बजे सर्ट ल 7:30 बजे भ्या हुन हुनेले चाहिँ गेज ल अनि चाहिँ फर्स्ट चाहिँ नि राजपुरबाट एउटा डुकस्यु चाहिँ टिकट हाल हेट अले मन्त्री टेबाट मन्त्री डेस्ट्रेंगा चाहिँ अले जिबी बागदनी चाहिँ काठिमु प्रेस नु न छौ चिन्ता टिका लगाएमा हेरे चाहिँ टिका लगाए हेट वो दौराने आजको चाहिँ नि एकदमै चची ठुली भया जाउँ दुगे छाना क्यामेरा बेटर क्याम हेभी अनछन ब्याट्री बेल्ट ब्याट्री चाहिँ जियो बेल्ट छु ब्याट्री बेल्ट दुज के चची फुसु भया जाउँ होला वडको हेभी ज्या छु पाउलो ब्याउ ब्याउ होला ल अले जी ब्याउ होला ब्याउ चची नाना हो सरकार हेर्दैन थिएन हामी छु ढाजु सरकार हेर्दैन ओ मुसमुस निला होला अले वो टिका लगाएर अले लिप्ले चाहिँ जु एक्सप्रेसन अब छौ छु खण्डा छ चची फुसफुस भया जाउँ दु क्यामेरा झिजको टग मलाई एनटिभी क्यामेरा गयो मोरु मलाई अले मोरले चाहिँ त्यो राजु थियो पोलाइट सकी तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको ध्यान दिन्छु निम्नले डर बज नि दिमागै ताने आउँछु वो दिन निम्नले दिदा ओहो बज दिमागै आउट देख्छ जाउँछु ल जिन चाहिँ जिम what टाइम एट द स्पेस टाइम नेटवर्क चिनेका नि लेकिन स्पेस टाइम नेटवर्क जिम ठ्या ठ्या चाहिँ नि बिन्ती ना हैन अले चलिरहेको छ ध्यान दिनु ले जिन छ रे अले वो ढाले वो छौ वर्ड आटकन चाहिँ द जिन जु चाहिँ नि एकदमै जस्तो सेलुमा चाहिँ हो छाना अले अन लिप चाहिँ नि 1 वर्ष लिप राजे चाहिँ ठो राजतन्त्र छिन जुले चाहिँ नि ओहो थजम त्यो राजा चाहिँ जिले कल्पना महिना छु एज भिडिया अब टाइम न जी चाहिँ एकदम गेल लास ज फोन नाले एछले थन्चम्ले मनु थ राजे ठेठे जुल्ला ताने दनावे ठक्क सुए ए खै मखो राजा गन मरे आयो स्ट्रङ मुनु गन जिरेन ए छ सोले सोडा ल 1 बजे ती जी ठक्क ना सुले 12:30 दिन ठक्क सुले चाहिँ छौ बम ब्लास्ट याजु जिसके बम ब्लास्ट याजु छौ वो पनि छ ए ठ्याप्टी न या दे सुयाजु हाला लिबे सोले ख जिबले छक्क जुल न्याय मोला ले लिबे चाहिँ नि वो डराने अफिस सँग चाहिँ चाहिँ नि वना चाहिँ नि जी एक किसेन अले अक्कै त छक्क धामा आसु छु दास नि जिनेवा त अपर हे लकन छपन नै दुहे मोर छ जी जो स्वाबला झने दुहे मोर जिटा चाहिँ नि जी चाहिँ नि उले गेज लास चाहिँ नि वीरेन्द्र मजा चाहिँ युवराज दिपेन्द्र चाहिँ नि मोरु चाहिँ डिक्लेयर हेटा यार चाहिँ वो डिक्लेयर अब फुटेज जिकेज के दुगा वो जी चाहिँ अनि नाच्नु भ्याउनु खिचे खिचे अले वो डिक्लेयर हो जिके दु अले अन लिब चाहिँ नि जिमी ठक्क प्याउ या प्याले चाहिँ नि जिटा चाहिँ छुला छ नख छ चाहिँ नि फुटेज चाहिँ डब्ल्यू 7 लाख रुपैयाँ ढाल 7 लाख रुपैयाँ ल जिम पासम मेमली छ नातिन जी कामको मेम पासम दु ए भाजु दिनु कि 7 लाख रुपैयाँ आएछ यार कपी गरेर दिनु न जी चाहिँ छुराइरा 7 लाखको कुरा होइन मलाई चाहिँ छोरा जस्तो चाहिँ अफिसै चाहिँ गरिरहेछ मैले यो दियो भने त म चेक भइहाल्छ नि त्यस्तो अगमान त गर्नु हुँदैन यार ए भाजु दिनु 7 लाख आउँछ यार रे ढाला 7 लाखको कुरा होइन अब हामीसँग छ हामी फर्स्ट हुन्छ के यसमा आटे जी चाहिँ नि वो थयो च्यानल थयो असि या मारा ध्या चाहिँ वो जी मम्मीसी मिउरो खन जिमको छाना जिटा अफिसै गुली जो आटकन चाहिँ नि अन्त अफिस चबी पेचबी म पेचबी चिरलिङ आटकन बाला नि जिउ अले जी वो चाहिँ मम्मीया जनावया आज चाहिँ वो पास दु अमेरिका दु पास वो पास द हामीले फोन टे कि
छ चाहिँ नि वो क्यासेट चाहिँ छ मिडिया चाहिँ छ मिग मबी न छ उसले भने जिम्दी मनो बने जियो चीज मको छ विश्वास तो विश्वास यो टर्न जी चाहिँ बुतले विश्वास घुमाइ आउ जुसा सायद जी चाहिँ नि वो यो विश्वास चाहिँ नि घुमेन या जुसा जी छुजुकी या मुफ ढेगो जिजगे छु छ वो टाइम चाहिँ ठुली विश्वास न चाहिँ अनचुक्ति करोडौं रुपैयाँ चाहिँ यो ताज जिगे या कछ जिगे लाटे तर जे चाहिँ या छुए चाहिँ नि या मुटिन म छिट या न आट्न मरु या न मुजु रे जो छ विश्वास त रहन के खान त दिबडे यो चीज कमाया गुले थम लाइफ डट की दिबडे यो चाहिँ वया जुनि वना दिने मटी चाहिँ यो जुल अले जिट यो वे दौरान चाहिँ जिले मेउ चाहिँ नि डकुमेन्ट्री लागि जरुरत न होला छ अफर होला डकुमेन्ट्री चाहिँ या होला ज्या गर्न सिसम कम्पनी जर्मन यो कम्पनी छ होला हाइड्रो पावर यामा हाई पावर चाहिँ वो सक्सेस याना छ अले वो मनु न जिट चाहिँ नि उबे डामटी दु उबे चाहिँ चाहिँ जर्मन यंगु डाला लाइजंगु डाले जिवे चाहिँ अफिसै जाइ मेपी सुए मरु छकनिक गेज फिल चाहिँ गेज आछ छ यो टाग चाहिँ नि जिसे जामडी छम न्यु मनु मेपी न माथे वो टाइम है धेरै चाहिँ जियो चाहिँ नि च्यान नेपाल स्टार्ट जाछ होला ओसे जिसे जामडी छम न्यु मेपी मनु दस चाइल्ड दयु नि यो न मोटिभ छ गुले ने छ न्याब्ले उन्यु जियो हागी म न्याब्ले छ मको भाइ छि झालकेले छन मेपी सुए दैम हुने स्विबिसु पर छिटा चाहिँ जे चाहिँ मेथे मेले छेबिगा टाटा यो चान्स न यो गयो गया छौ खले जर्मन अमेरिका आ जु पासमी वे सीट चाहिँ नि जु सीट या चाहिँ अमेरिका चाहिँ नि चुना चौंडु पासमी न भज ग्लानी से जी वो वेले चाहिँ नि शंकर छन्या सा वाइ छ अमेरिका को थ्यांक यू अन्यु प्लेटफर्म दक्को जिएम लिना बेछा छंगु दक्को चाहिँ नि छंगु सीटे जीवन जी छन ठुली जी मिलना बि ते आटंक तक देखा चौंडु मलाई जी आटंक न जी ट्राई मैने ठने ठीक जा चौंडु मस्त तर्क जी मलाई जी जी चाहिँ लोभन महिना ठिकै छ उही कर्म दु उही कर्म चाहिँ वन त्यही किसिम चाहिँ जी चाहिँ चिटु बुझाइन चना ल डकुमेन्ट्री दौरान चाहिँ एकै जी डकुमेन्ट्री याक्न जी इन्टरनेशनल डकुमेन्ट्री जी अफो हैन अले ओ यो दौरान चाहिँ गेज क चाहिँ गेल लाछ नि जिरा चाहिँ छमनुना चाहिँ नि डकुमेन्ट्री भ्यू चाहिँ नि डांगुल ग्याड होला या दाइलो सुपले जासो अले चाहिँ दाबिला हाटे अले जी चाहिँ ठ्याक्क बिंग चाहिँ छ्यारे छ ठिकै छ अमेरिकन स्टाइल द जुस चाहिँ अमेरिकन इमे जुस चाहिँ नि डाइनन नेमा जिनन नेमा जिरो चाहिँ नि कम बिसा जियो तर डाइनन प्रॉफिट जिमा आरे त ए गुल्का ढाला ठाडा होला जी चाहिँ नि उले चाहिँ जी 25000 रुपैयाँ डिमान्ड हैन पर डे 25000 डिमान्ड हैन 25000 डिमान्ड हैन तर 25000 दिन डिमान्ड लाई यान अले म 25000 त ठीक छ मलाई पनि खानु पर्छ हैरा होला त्यसै आडे गरौँ आडे छु 25000 वडु 25000 चाहिँ सरेम्रो 17500 17500 गारे आरे कन्फर्म जुल उले चाहिँ किसे मौदान नेक्सस टेलिभिजन छौ जापानीको तरमे प्रोडक्सन हाउस टेलिभिजन ख नेक्सस टेलिभिजन अनि वेको जुन डाइरेक्टर जिरो चाहिँ नि बिरोले टल उले बिरोल हैन तरमे चीज को छ इमी एरोल इमी चाहिँ क्लाइमिना चाहिँ चोचे ठाउँमा अले वो टाइम जिरो चाहिँ नि हेरा याले चाहिँ नेपाली वो टाइम पे थिनो ठीक 35000 डिमान्ड यानुले बजबसी 17000 दिला अले हो न जु ज्यान छन्जके दु वो छनु वो छन्न चाहिँ एउटा हनी हन्टिङ या हैन हनी हन्टर सेम ख अले अन थोइ यामा चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ गन्दा छ जिउ चाहिँ नि घलेगाउने वनका घलेगाउने लिउने टुप लास्ट ते चाहिँ छ चाहिँ झर्ना दु ठेक्सुले एकदम टरा झर्ना जिठो छ धाट्नु लास चाहिँ नि ठोक चाहिँ नि झिपी एकदम गुले चाहिँ नि कन्ट्याक्ट वल ढाउ स्याटर चाहिँ झिपी व्याउने तर अघि ब्याकग्राउन्ड छुयामा गजबी लफीमा छुयामा गन्नावनमा हेजिन चिसन एकदमै यामा ब्याट्री ब्याकअप त गएको छु जिउले चीज अहिले वो टाइम डाउनलोड ल्याइ हिसाबमा चाहिँ ठिकै छु कन्ट्याक्ट हो पोजहरू आउनु मतलब ढ्या चाहिँ नि वन जिबे वना अन थिएन जिउ ज्या चाहिँ छन्जुया खिचे अनि जिन्जना कन्सल्ट नान्जना अनि चाहिँ छंगु ज्या छुमको अन हनी काटे है ले कुए यो कुए चाहिँ पार्टको छ खिचे याउ अहिले त्यो चाहिँ पार्टला क्लाइम्बिङ न खिच्न जाउँदु अगे चाहिँ मतलब मरो वो चेचमा है छक्वे चाहिँ पार्टको यार होला अहिले जि अहिले वो छुछ्रे छ त इन्सान ठुली छोटो बेलगे झी नेपाली से जायाउ पिन्चमी मोन्टली से जायाउ इको पा इमसन चाहिँ छोडा इमसन पहिले फाइनलाइज या नि ठोठो या फाइनल जा जिरा चाहिँ छौ दिमा छु ठोठो सिन वेमा वो सिन चाहिँ नि वल्ला छ यो छ या जिरा यो मतलब त वो चाहिँ सिन चाहिँ द गुडी माउका वो वेमा अनलिब छ यो ढाल ले जिउ को चाहिँ त्यो पार्टको सिरेगा तर वो सिरेको नि चाहिँ जिमेला हुनु वना वनीले चाहिँ नि
अन्जेन छौ गयो मिस्टेक्स गर्नु लाग्छ नि जिबिन अननोन जिसन सुए मुछि वसाना चाहिँ गेम प्रिकर्सन क्याम आयो सिमसु जिउ वो टाइम लन दगे ब्ल्याक छु हाकिसँग ब्ल्याक अले क्यामेरा सिम जला हो ना ठेक से पहाड से पहाड ठेक स्ट्रेट खण्डु ओहो अब वो टाइम चाहिँ नि एभरेस्ट बेस क्याम्प निको एटेन्ड यामडी चाहिँ छमा विना जग्गा दङ च्यामलिङ धला छराको विना द ठ्याक लोम न वो चाहिँ निको एभरेस्ट क्लाइम यामडी मुनु हेरन काउगा वो चाहिँ वो क्लाइम ना पे को याम आउ जिजो चाहिँ फोटोग्राफी चाहिँ जिरो हेरन कालो अले वो न अले बाइ म त डान्स गर्ने नि क्या म त तापको खम्ले ग्याउ छु ठिक ओ ठप्पा हो झर्न पनि ठाउँमा मार होला ठेक स्ट्रेट छु अले म त जान्छु बिस्तारै जान्छु तर म बिस्तारै आउँछु नि यार हैन न तपाईलाई त म जोडले तानेर घिसारै भएन लान्छु र ढाल्छु हुन्छ हुन्छ रे लिफ्ट हो न वो ठासे थियो न अले अन्चु महल चाहिँ वो छिसन चाहिँ अब भिरमौडी एकदमै चाहिँ अञ्जन थियो किसिममा हाँस्छ जबले टप ट्याक्क जना जो सुइले चाहिँ एकदमै कलर चेन्ज छु म छम कि छ छम त ठ्याक्क वसँग फर फर प्रोटेक्ट यस्तो निक्लिनु छु अब एकदम माला कलर न एकदम जिउ झन्डासँग छैन छ वाह गजबले यार होला अरे अन्डालको डक्को चाहिँ नि क्यामेरा किमटको स्ट्यान्ड बाइ खिचे एउटा ओके रे यार ठ्याक्कै लिफ्ट गेज लाग्छ छम मुनु चाहिँ वया चाहिँ नि कुन चाहिँ नि हमके यामा फटकट ना कु हमके यामा कु हमके यार वो ल पनि वो यार हमके यार खरखर यार क्यामेरा स्ट्यान्ड बाइ दु याद गेज ल वो बिचे चाहिँ नि वो भनक्क च्याट छु भनक्क च्याले चाहिँ नि फ्रेम जको होला सर फ्रेम जको होला कुमोले चाहिँ नि झिन सिनो मस्यु मलाई अले वो ठ्याक्क मिङ्ग चाहिँ नि गेज ल वो भिरमौडी ठुली ऱ्यापिड चाहिँ वो मी चाहिँ नि जम्प ज्याउलाई पनि थम्सा आवाजै ताछु पट्ट 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 हो मलाई जे यसमा थ निराश पुग जान छ छम्सा सिउमको अननोन सिउमको सुन्नु राजान लिड बे छकन गल ठुली वल कि क्यामेरा दिन तोडा वो मी गन मी अन्ठाल गएको या झन वो मी त वल छु बे वल ले का थन छु जुरा क्यामेरा ठेक्को छु लिफो सुले चाहिँ नि क्यामेरा 5-6 वटा चाहिँ नि वो भिरमौडी त अन्चान हुन्छ क्यामेरा अले बाटो मुनो छिन कि सियर या थाइ हान होला नेमसेन कि सियर आइ एकदमै ग्यादा होला ग्याना ठ्याएको स्वाद क्याप्चर ब्याडो दु छु द क्याप्चर ब्याडो दु अले वो जजन पुटक यामा रे दिन जिउ प्लास्टिक छ क्याप न दु वो प्लास्टिक क्याप ल जिन ढो मन हुन्छ दिला ठ्याक्क मिगो वो मेबडी जालडुटी क्याप दिन स्वाट टेर आइ नि भए म मलाई अब मान एकदमै डाइभर्जिङ अनि छेचो छुटुलो न ध्यान रोमन न स्वाद टेबल ढाए म अन असी जिङ म त ज्ञाना बेन गला अलि त न्याउसान त मतलब रो फ्राइ छु न्याक मुजुडा ढाइ काचा काचा चाहिँ लली त ठ्याक्कै नाचना सुंग तना अरे सुंग तना लिप्टे भछ छ जुसे चोया चोले भछ मो हे चोले चाहिँ नि लिप्टे दिमागे चाहिँ नि वो हेलमेट नि लुम वो स्वाट लिया वो ट्याक चाहिँ नि पुया बिया जी वो हाको टपले वो जाल डुबले लिप्टेला मिचिसना सुंग तना मलाई ठ्याक्क सुले चाहिँ नि घनालको मजु त नासे लगे नि टक्क बोल छु छम अन्य प्लान गर्छु टक्क मिंग फुफु न फुफु न जानो सा मु ले लिप्टे गया ढ पे ठेक सुए ओ हो थय मेला अन न्याम कुमेसन कि सिडिया हाउ मलाई थय मेले 30 तास दु थय मेले 30 तास दु मैले फेर खाना हुन्छ त ओहो फुफु न मु होला अले गेजला उ खिल दुकुनु छ उ खिल चाहिँ नि ओ ठ्याक्कै जाली ठ्याक्क लाट खनि छ ओ लाबे इमुले पेनेट हामील गाय पेन चाहिँ ओ प्याइ खनि छ वो चाहिँ जी आरपटी हामील मलाई गे जैन जनी खनि छ ओ ठ्याक्क लाट आ फुफु न मु होला ठन्थ्रा न्याङ ल छ्या ढोङ ल अले लिप्टे फुफु न मु जाय बाय सोया वो हमगे यहाँ बिना मु त मिक्स क चिसा त बिना गनो खने मखन होला थयाको जिङ छु न जंगले थयाको ठेक्क से क्यामेरा टोडा दिन अथ ज्ञान बजाय म सुये मिखा मखुन ढुङ त ठन क्यामेरा किमर टोडा जंगल टुफान जंगले डाउना न हाना शाब्लो भ्याउनी बेले चुलिस नाला झन्डै मेठा को यहाँ अले लिप्टे अन्न ठेन या गज अले गेज अन्न ठेन जी या स्या होला अब ज्ञानला बजेज ल भाइ ध्यान तना लिप्टे चाहिँ अन्न सुनसान एकदम जंगले सुये मरो ओ मनो त दिन जंगले उना सीड आयो चाहिँ ढुढा बिया दिन एकदमै मनु छमे डुमको या बिजेनु जंगले ले लाबले दिन जिल्ला हो ठो एकना सिडे चीज चाहिँ नि थे खनि सके ठो
ढे ज्ञान आउँछ अहिले ज्ञान उडा चाहिँ जिरो चाहिँ उसले के लाग्छ वो टिभी बेथा ना टिभीला चाहिँ कन्फर्म है देखो 85,000 वो टाइम में 50,000 रुपये टर्न है वो लोग बची टिभी जगह वो लिट छोड़ दाम पर थपे ना जाने तो प्रोजेक्ट में ऐसे करने लिया ना है तो कुछ दिमाग है बोलते मतलब जाने दक्कू बिशु ने था या का जुला ले ऐसा मुझे तो जी प्रोजेक्ट जिसने किया दे नो प्रोजेक्ट तो ऐसे ऐसे ये मास्टर किया मार रहा है अंतिम नो बंदो ना रहा है ले लिप दे ना चढ़ना को दिन थे लासन का सुनना बस ये हमको चढ़ने आवाज़ टाइप डू मुझको अले ये या ना वो है मुझको लिप दे 15-20 मिनट लिपा संभ्रम ली बोला तब का बोला अरे वो पूरा हम गए ना बोला वो गन था लगा हाडू खा था लगा जैसे ककर याद है इवेंट तो कुछ हुआ ना अले वो जैसे तो किसे याद जैसे सफल जुला अले जिसने जैसे वो इवेंट जैसे ब्लैक कंपाउंड खनी से वो हाई टेबल मिखा जैसे हाकू जैसे दालकी जैसे इमसान जैसे हाकू पार्ट जैसे मिखा खनी से इमसान ऐसा जैसे वो हनी हंटिंग या बिनु जैसे मनुष्य जैसे मिखा की नानी जैसे तो जायु अनेक जायु खनी से हाकू जुल की हाकू ले अटैक यायु पर जितना या छुना जानकारी मारो लिपडेट का जानकारी डाटा तो ऐसा तो पुलिस ने वो लेते हैं जिसने प्रिपेयर ना छुक से या उका गया क्या जिसने दांत बेचाना वो छुना जिसने जाने नेना कना वो ऐप डांस एक में बाना अल्लाह ऐसे जिम्मे जाने है ना फिर न्यू प्रोजेक्ट जी यूनिस्को जिसने सेव द चिल्ड्रन फंड यू के जन जीतो जाए ना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब में अल्लाह वो दौरान है जिम्मे जाने हुस्को था वो ना बोले चाहिँ अन्त चाहिँ वो माओवादी चाहिँ फर्स्ट एरिया खनि छ अनि रामकोट हावी चुएपट्टि पुरै चाहिँ नि अचिन्त चाहिँ नि बम त डायनामाइट चाहिँ नि ट्याडु दुया ठाउँ नेना अहिले ओ किसान ले जंगल न दुने बिचे फाँडे यासुन त ग्या थियो प्लाटे त भमेला यो खला नि अयो टकन सिचुएसन होला गन चाहिँ जिमे चाहिँ चुन था चाहिँ नि भास दैमुखु अहिले गामे उनीले चाहिँ नि छोड गेगा ठ्या जुल्ला छ चाने चाहिँ वो न बास मोरो आए सरहरूलाई एकदम राम्रो ठाउँ राखेको छ ढाला जिमीले खुसी जाओ न वना न चाहिँ छमेसा वो मुरुम रेसो नाम चाहिँ दान ब्याडो दि छौ के खाउ छ खनि छ जिमिन अनुसुंग जना जेना जि थ चाहिँ एला न तुनि मुखुम बति ज्यादिन को घेना बानको ढ्याज के जिउ दिमाग आउन आति वसा न अले वो जेना जिमि जिनिले चाहिँ एकदमै ठ्याक्कै हैन गन थिवे मरे हिसाबमा चाहिँ दिनियो दिनीले चाहिँ गेज लाग्छ उसले चाने ठट न्यम हो उसले अरे 3 बजे चाहिँ जुले चाहिँ न्यौल छ तिमी त्यो सट्ट न्यौल तिमी चाहिँ न्यौले चाहिँ जिरा चाहिँ ठ्याक्कै डाला छु ठ्याक्कै ठ्याक डाला चाहिँ ठ्याक्क छु 5 मिनेट अन जिना जाउँ तर जिरा चाहिँ ड्याड होला ठ्याक्क छु चाने हान वो 3:30 बजे ठ्याक्क ना छु इबि निम मुठियो छु दिलाटा तर म घेया डालो द ए न्यम हो छु अले न्यम हो अले अन लिउ चाहिँ नि पार्टनर तपाईले आज मलाई पिटेको ह्यान्ड पास गर्दैन हैन बेचा नि कहाँ पिट्नु मैले पिटेको छैन होला अहिले उमेश गर्दैन उ न थालो जिरो ज्ञान बोल्छु न लिप्टे थेक दल लिप्टे हान वे दिने हान जन्म आउडु न वे थासे दल वो थट ड्याड हुंगला ले छ्या एजी पास्टर रे थौन दल जेने गया यार थौ चाने द जन थेक अटक छ मुजुनी थ टाक डाउल लाटन डाउ भालगे चाउ छ्या रे थासे ले वो जने खै मुखु जिरा खरेको आ द जिन मुखु ढाइला यार थौला नाप्रमा जिनमाले आथे अरे ढाइला पास में से सम ड्राइभर पास सम जिउ खन्जिन साडो वले एला पहिले छौ बोतल व चाहिँ नि 1 लिटर ढामल का मिनरल वाटर बोतल पहिले टुनार भएन थिस ज्ञान हानि हान मेरो छ हल खनि छ चाने जुले त एकदमै मतलब ज्ञान जिने गर्छु जिन के चाहिँ नि वे नाबजुसा अलग अलग दिने पि उले गुजुमुज जगे जेना अले लिप्टे चाहिँ नि वो टाइम न्यन म ज्ञान न्यम होला जिम त अले अन लिप चाहिँ नि वो पासी चाहिँ नि ड्राइभर चाहिँ नि एला चाहिँ न्यू बोतल दोन बिटे वो दगे तन्नु लगा बिटा तन्नु अले लिप्टे चाने पिसाब या टाउने खौमस हैन अले फर्स्ट डेले चाहिँ पिसाब या जाका जाउनु सेकेन्ड डेले अन नेम दगे गया मे से चलन मास पास्नु यार त्यो हानो वो डाँडा चुएला वो छ एकदम स्यार फेउ एकदमै वो आवाज चाहिँ अनवला थनवला ज्ञान भएछु अले अन भिउ यो घटना एक ठासे जिमसँग चाहिँ चना चाहिँ ज्या चाहिँ सक्सेस ना भए ओपर ह्यान ज्या त अले अन या चाहिँ जे छौ छुटाएर राछ हठा चाहिँ हामीले यो कारण छुरा चाहिँ जिसो चाहिँ जे एभरेज बेस क्याम है वना ओ 3 इंटीग्रेट ऑफ फ्रेंच प्रोजेक्ट जो जनाउन जे के चाहिँ टेक्निकल चीफ अले अञ्चबी म क्यामेराम्यान न खटर में ख मलाई
अहिले इमसँग चाहिँ टिन्टिन इन्टिभेडियो सायद टिन्टिन इन्टिभेट हाउटी चाहिँ म्यागजिन कमिक्ससँग सोझीमा वो चाहिँ भाग्य बस जी चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि वो प्रोजेक्टको लागि टेक्निकल चिफ ज्या चाहिँ जी भन अहिले वो उनी डराने चाहिँ जिमी थिएन इमसँग चाहिँ नि इमो चाहिँ ज्या गे चौरे कोसोया इमसँग EXT क्यामेरा चलायो खा टाइम अहिले जिमी जी चाहिँ टेक्निकल चिफ जिन तक्कै लेना बिमा हुन साउन्ड क्यामेरा लाइट तक्कै इभन थमेसँग बुम तक जुना न थमेसँग चाहिँ नि ज्यामा अहिले जिमो टेक्निकल क्या वो कहिले चाहिँ नि जिमी अहिले अनुमना बाई चान्स जिमी अन बेस्ट क्याम्प त्यो ठाउँले चाहिँ नि वो हठात चाहिँ नि टाइम बियाडो चाहिँ नि माइक दु माइक केबल त एबी चाहिँ तक्को छ्यानु लाओ तर हठात जुले चाहिँ वो माइक केबल छु छु माइक वो माइक केबल छु छिरो बे चाहिँ गे जुला छ नि आज रेस्पोन्सिबल चाहिँ नि खास चाहिँ जियो टेक्निकल जिन तक्को सुबी जियो जिमा जुला अहिले जिटा म चाहिँ छोरा छ ए छंगो रेस्पोन्सिबल लागि छु हानिन द रेस्पोन्सिबल जिउले त्यो थो तक्को सुयो जियो जिमा का तर जिन तक्को ठो सुयल ठुन अहिले माइक गोराला माइकले छंगो रुमे चाना तो मला ओ माइकले चाहिँ जी चाहिँ नि उले जी इमु रुमे चाना तो कारण ना चाहिँ जी वो माइक चाहिँ दुना म अहिले म अनि इन क्याटोस ब्याट्स क्याटोसँग चाहिँ नि ओ माइक भन्छु मलाई चाहिँ छंगो जिउले छंगो माइक न मला माइक छंगो चाहिँ नि माइक चाहिँ छ चाहिँ नि छंगो रुमे ख जिउ रुमे मखु तर जिउ रुमे डुब्दी जिउ टेक्निकल त गए चाहिँ नि जुना भएन ताले अहिले छ माइक न छंगो जिम ख ढाला ऐसे ठिकै जो जिम जुसा जि छ्याल हैन जिरो चाहिँ वो टाइम है वो टिन फ्लोरेन्स नाम दि डाइरेक्टर म चाहिँ आ छंगो जिम ख छयाउना चाहिँ अनि काउँ ढाला छ लेकिन सुरेरा छ दल छकला झनक गटन प्यायंगु ख छरा इमु रुमे खनि होला जिउ रुमे इन्फल जुनामा लेका मला ठोची प्रोजेक्ट जिस चाहिँ नि ह्यान्डल जिस हैन त्यहाँ म जीव उनला टाइम लगे जी याको जीव गुना वन्ट छ कोही कोन बेस क्याम्प हन कोही कोन मला हन ठामे मला टाइम चाहिँ लगे जी द्याट ओके यु क्यान टेक टाइम डालो इट्स ओके या जी चाहिँ नि वया जी क्रुक्रो वना चाहिँ जी चाहिँ याको जो अनहान जंगले याको छ आ मे बि सुङ दुम बिन त चुइजिङ ल याको छ न कोही पाउना ताज बियास ल जी ताज के जुना भया वसु जुले चाहिँ मोटी चाहिँ गेवल लाछ जी वो के जाना बे एकदम खुशी छ लिप्टे चाहिँ जिन ढाटन का छ जिस चाहिँ मापी टेक्निकल चीज दको सामान त रेडियो पहिले त कोही चेक नाचको मौसम चाहिँ नि जिसे दुख नै मको छना अझै के दुख न ल वहाँ हुना इबिन टाइम खुसी लगे छ लिप्टे जा सक्सेस जुले अब वो छोन जी या खन टेन उतने वो टिन्टिन इन्टिभेट फ्रेन्च प्रोजेक्ट है अठै जी दौरान चाहिँ नि जी चाहिँ नि वो टिन्टिन इन्टिभेट यो दौरान है अहिले इमसँग चाहिँ बौडे चाहिँ छ चाहिँ नि बौडे चाहिँ प्लेन वे फाटो वेमा अहिले वो सिन छौ वेबा वो क्यामेरा चाहिँ प्लेस या त निकोलास नाम दि क्यामेराम्यान दु फ्रेन्च जिला टेक्निकल चिफ दु अहिले म चाहिँ सोला छ क्यामेरा ठ्याक्क दिएको ल म ठ्याक्क क्यामेरा सोले चाहिँ नि वो क्यामेरा चाहिँ इरर व्याज हुन्छ ठ्याक्क इरर व्याज अहिले इरर व्याज अहिले म चाहिँ सोला अरे म एकदम मसा चाहिँ नि जिला चाहिँ चाला प्लिज क्यान यु हेल्प मी मिस्टर शङ्कर होला व्हाट ह्यापन दैट या सी माई फ्यु फ्रेन्ड इज नट गुड दैट आल्सो अहिले जी ठ्याक्क मिखास छ जी ठ्याक्क सिङ ल गन्हालग छुचु हेर जी पार्ट छिर होला मलाई ओके आई क्यान डु ह्याट या अहिले इमसँग चाहिँ मासा क्यामेरा ठिक भी मगो छ सारा इमसँग सेटिङ त सिङ्गी हेर्यो नि इनका ठिक भी मगो आ EXT क्यामेरा जिस चलाए गुडे चीज छ मलाई अठन बेटा क्याम सेटम त को चला यार न वो क्यामेरा नर्मल एजिट लागि ठ्याक्क छ जी छुचु दे सिर मलाई अहिले ठ्याक्क छ ओके आई विल सॉल्व इट दैट या जी ठ्याक्क छ खास जु छुए मगो फिल्टर छौ भिचेलको टक्क लाउँछ फिल्टर चाहिँ के एन्डी फिल्टर दु एन्डी फिल्टर भिचे ठ्याक्क लागे हाको या जग्ग दिया छ जी वो ठिक ठिक टक्क या त Oh, you did a great job ढाला मलाई अहिले जी चाहिँ नि इट्स भेरी इजी यार या ओके छुङ जुम खास मतलब चाहिँ नि एन्डी फिल्टर भिचे लाउँछ कोही कोही आमा अहिले म चाहिँ दजले एकदम क्रिसियल जुल्छु उया अरे हाउ यु लर्न द्याट हाल्छु अहिले वो टाइममा झिन नेपालले होला एकदमै कम छु सुना ट्रेनिङ गरेर ट्रेनिङ बि मखु मलाई सुबिसन ढाइन मखु अहिले म त एकदमै जनका छ घेना छ क्यामेरा थिएन ठेठे सेगा हाल जस्ट आई एम डुइङ द्याट जी प्र्याक्टिकल चाहिँ आयो उसले थो दिन ठेठे अनुभव गयो उसले ठेना जी सेका प्र्याक्टिकल जी अपना सेका हाल एकदम प्र्याक्टिकल आऊ खै मुखर हाल मको जी प्र्याक्टिकल यस आई एम 100% प्र्याक्टिकल हाले ए पट्या मजो छ अहिले जिरो म अनेक दिन क्वेसन जिनि छु इमसा ओ क्यामेरा बारे अब न्याउ न्याउ जी ढापु छु मतलब चाहिँ ठक्कै अब उहाँ हायर चाहिँ एन्ड क्यामेरा जी छमा चलाइहाल्नु छ किन अघि टेक्निकल चिप्स र वो चाहिँ एकदम चिजहरू हुँदै खसे छ तर चिजहरू खन टाइम मजु छ उसले छिजुले चाहिँ चिज मिस्टेक जिफु
अले वो यार होगा जिन जिजन अले थे जियो जन टू लाइफ एज इन ट्रेनिंग दा यू चीज छिमे पास में हुई छिमे जन थन यू क्विट पास में हुई गुले वही ले जानी छु कंट्री जन जिजन यू पुलिस डाइटल सी जाया ख जसे फेरा फ्रसा टामबटी अन या जन निकोलास अन पैट्रिक अन मिशेल बिरे अन या जन वुबे जी पिन्छ बि डाइटल लिसी को जाया न जा जिरा त अनुभव दु तर द टेक्निकल लाइन जे जन अपर है जन थमेसन किताब से आप जिसेका किताब से जिसेको कारण न जिगे जन ठुले आइडिया दु अले छ गना किताब स्वेका रन्जन छु द जी आ मजलेन है जियो जन 8 क्लास में 9 क्लास में एविम स्कूल न जाने जुन त जन ब्रिटिश काउन्सिल ले जाने लाइब्रेरी जाने मेम्बर कार्ड अले जी वो मेम्बर दियो दौराने जी याले ब्रिटिश काउन्सिल बाउनु मे छुया स्वयं थोड़ा इंट्रेस्ट फोटोग्राफी किताब से फोटोग्राफी चाहिँ के हाल फोटोग्राफी चाहिँ टक जिन फोटोग्राफी न टक्को जिन अगे जाने मात्र जी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के जी वो फोटो बनायो याना आया जी वो चांग देगा वे जी चाहिँ वो ट्रेनिंग वे सेका वे चाहिँ ट्रिक्स त या वे मैगजीन जी चाहिँ बेटर फोटोग्राफी वाला लिपते इंडियन प्रोटेक्ट करना वाला बेटर फोटोग्राफी जी करीब 12 वर्ष 15 वर्ष तक जी वो फोटोग्राफी जी आटक न जी प्रिजर्व नाटक डने वो टाइम में जी पूरा लॉगिन ना इंडिया तक वन भी माउंट करना जी मैगजीन जुना रहा थे के आते जी अगे टेक्निक सेका जी अगे प्रैक्टिकल याना तो देन जे चाहिँ सक्सेस जियो सक्सेस यहाँ लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ डाइरेक्टरमा प्लस इट्स अ टाइम इफेक्टमा गुब्दी ज्याख जिस यहाँ ढास निरंतर यहाँ ढास वो विचार चाहिँ दको चीज छंगन छुए सही में हो विचार भाई जियो चाहिँ जी इवन जी पिने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस मतलब चाहिँ पिन्छौं जी ट्रेनिंग चाहिँ यो कुमरसान जी चाहिँ किताब सोया जी वो असके याना तर जी चाहिँ या इवन दको आटकन चकिदे चिने सारा चाहिँ इमसन थनो वेला चाहिँ ओ यु आर द वन मैन दैट आइस आटकन दे दे इमसन त पुरा मेल द वे दको इमसन या इमसन पिनपिनी चाहिँ अब फ्रेन्च प्रोजेक्ट एबी क्यानाडा प्रोजेक्ट र न्यूज च्यानल एसिया प्रोजेक्ट यो प्रोजेक्ट चाहिँ छिटा चाहिँ अफर है वो जे वे खुशी लगे जो वर्ष छ वे खुशी जो जेटी किसिम चाहिँ एगुएमा अले जी ठो नेपाल भाषी चाहिँ नि जिउ चाहिँ एकदमै मतलब चाहिँ चुके ठक्का मारे रहा चाहिँ जिस चाहिँ नि अब फिल्म न धाप देगा फिल्म चाहिँ नि जो फर्स्ट फिल्म टाइम होला हिस्मोडी याना उले चाहिँ नि याने उले चाहिँ नि कम बजेट तर जेसा चाहिँ खेला नु देगा चाहिँ यानु दियो तर वो हिस्मोडी फिल्म चाहिँ कसं ये कला अले अन या पासा अन त्यागडा फिल्म देखला अब न बन चाहिँ नि ठिकै चले जुल ले हाना जिम बेउदी हाना या रे चाहिँ हाना जी प्रोडक्ट डाइरेक्टर जे चाहिँ छ हाना चाहिँ द लिजन अफ किटलस्मी किटिपुरा फिल्म चाहिँ ज्याडर वन नेपाली फर्स्ट टाइम जेसा चाहिँ नि एनिमेटेड यो कुडुपटी वेबसाइट दुपटी नेपालले फर्स्ट टाइम चाहिँ अगेन ज्याखन अगेन द खुश लगे जो अले लास्ट जियो प्रोजेक्ट रे लास्ट एनो यो चीज है जियो चाहिँ टप फेका टप फेन न चाहिँ जियो चाहिँ वे जियो हाबु चाहिँ गुड चाहिँ किटिपुर फिल्म लिजन अफ किटलस्मी फिल्म इम्प्याक्ट चाहिँ ओए ज्या चाहिँ सकेसँग येगा वा न चाहिँ जिरा प्रोजेक्ट हाना प्रोजेक्ट खटलिसी नाम ज्याखन तर न्यायसँग साइड थो नेपाल भाषा ये चाहिँ तरो बजेट अले चाहिँ साइड थो फिल्म वाला लास अगे बच्चा चाहिँ टेक्निकल वो जियो चाहिँ फेफिस्ट एबी बच्चा चाहिँ नुन टेक्निक स्वेदै खन्नदै प्रोजेक्टलाई जी योकै याद हुन तर सेटिस्फाइड है चाहिँ थमेसँग खुएटा वे सेटिस्फाइड जी गुले गुले छकनिक वो दौराने चाहिँ टेम्पर हाई जी आदमी गुले ने जायो सिलसिला थियो नि गेजर आज छकनिक डाइरेक्टर चाहिँ छोडे आज नि छौ आर्टिस्ट छोडे आज नि क्यामेराम्यान थौ स्टाइल छोडे आज नि गुले गुले चाहिँ गयो छ यो चीज न कम्प्रोमाइज डाइरेक्ट गुले दक्क सहिरहेको जियोमा हो गुले चाहिँ नि डाइरेक्टर अपोला डाइरेक्टर खन्छ जन्मा तर गुले गुले डाइरेक्टर खन चाहिँ गुले गुले छ काटायामा थमेसँग मुजु चीज अब म थेउडे डाइ तर ब्याकग्राउन्ड जिस स्वयं होला फ्रेमिङ स्वयं होला कि स्वयं होला वी ल यो हरेक चीज स्वयं होला लाइटिङ त स्वयं होला गुले गुले चाहिँ थट म यो जुस म यो ढासे बेस्ट बाला छना चाहिँ जी अय चाहिँ यो अनुभव यान जी चाहिँ नि अनुभव फिल्म याना अले अफर हैंड डकुमेन्ट्री पिन्चबी पासमिन से जाइना जितो चाहिँ नि वो भर्सा आइडिया दु छ जिसो त्या जिसो डाइरेक्टर आउ चीज वे यामा धेरै चीज नम्बर तर उटा गेना मैनिपुलेट या उटा चाहिँ खच हैन बच्चा बाना गरेको विषयमा ओजुल लास चाहिँ पक्कन चाहिँ नि दउ जिउ फिल्म त जिउ ज्याउदी जिउ असिन त एकदम बालाइ साइड वे कारण खला जिउ चाहिँ नि छक ज्याङ बि माउन्टेसन चाहिँ नि जिउ अब नेवा खेले बेसान आज जिउ कुइ त 5 मिनेट यो कुदु इमसँग चाहिँ नि छौ ज्यार हुन कि इमसँग बर ढ्याक डाङ खर्च नसान ठै माउन्ट बिमा है ठोरे लेबल माउन्ट खर्या चाहिँ नि तक जि या सफल यान हुँदो
तर अघि खुस्न लगे जो आ रिसेन्टली न्युज च्यानल एसिया पखाइनो जिरा चाहिँ ज्यावा जोंदु तर नेपाल हे वो क्यामेरा मरो छ भिडियो मन थो छुगी ठन क्यामेरा वो डुला ढाल ठोक नेपाल हे आटक सुनाय हो मोडे सोनी कम्पनी तक न्यो न ठन नेपाल जम न्यू क्यामेरा वो दु छो आर्मी न्याडो दु छो एता जिबि चाहिँ ज्यावल ढाया चीज न ज्याउ टक न जिसा ज्याम फ्या छ टेक्निकल सपोर्ट थन जिटा मर्ने टेक्निकल सपोर्ट दुसान मोर्छ चाहिँ झिठा चाहिँ गेजु राछ सिक्क मालको मार है धाइरा चाहिँ नि हलिउडको चाहिँ नि ठुक याउ चाहिँ नि मजा झन्टे है तर ज्याजिलो चाहिँ नि वो ज्या 10% ज्याजिमो छाछा उ टेक्निकल लागि दाना फुलमा लइन्छ उ थे आइन्छ हरेक चीज छौ सट्यो लागि चाहिँ इमसँग गुलगुल दाना खर्च जाई छिउ इवन नेपाली फिल्म त न अठे ज्या हुन्छ छाना उ इमु सोही अठे मारे तर अगे इमसँग गुली टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड युज नट ले चीज इमसँग चाहिँ उ सोचे जाई मको झिठान ठ्यायो ज्या हुन्छ तर बालाउ फिल्म देखु बालाउ चाहिँ यो प्रोजेक्ट या हुन्छ फर्स्ट आयु कन्टेस्ट चाहिँ नि झिसँग चाहिँ नि वन्य दक्वे चाहिँ प्रिपेयर यामा जरुर खण्डु गुगी झिसँग चाहिँ नि स्क्रिप्ट राइटिङ डाइरेक्सन या लोकेसन हन्ट या क्यामेरा लाइटिङ इभन दक्को चाहिँ नि सो बाध्य मतलब चाहिँ स्वेमा अहिले चाहिँ जिउ सक्सेस जी जिउला ढ्याउला भन्छ युकै बग्दैन नि तर एक माथि त सारांश डक्को ठ्याएको जो अब लाइफ त्यो क्यामेराको म्यान्टेबल लाइफ ठ्याएको तर थोय थ्याथ्यो ज्या चाहिँ जिसँग चाहिँ जी चाहिँ याना यङका अहिले मोरसँग चाहिँ नि ज्याङसँग एकदम अछिन या छौ चिज के कम्पिटिसन न जुइमा आएको थियो थो जिउ थो फिल्डले कम्पिटिसन म लासा न चाहिँ नि याको त यो थए फर्स्ट थए लास्ट हे जुइ मलाई कम्पिटिसन जिउ त्यसले चाहिँ एकदम गेजु लाग्छ जी थो छौ टेक्निक अपनाएन छौ क्यामेरा मेपट्टि चलाएर ढाछ अहिले मेपसँग चाहिँ नि ठोल थियो बाला तर झिसँग उता बालकै माटे मेपसँग जाइ जिउ कम्पिटिसन चाहियो त्यो थन चाहिँ जिउ थै पोस्ट पर्सन चाहिँ धाया मडाइने जिउ थै पोस्ट पर्सन चाहिँ नि स्याम अडियो प्रोडक्सन थन यसले चाहिँ गेजु ढाछ जी फर्स्ट चाहिँ मिजुको डेगुल ढाछ अहिले हाना मेरो डेल्टा मल्टिमिडिया प्रोडक्सन छु नै नि अहिले उहाँ हाना मेरो देखेछु जी हाना थकी चाहिँ फिल्म स्टार्ट कि हाना अघि फिल्म स्टार्ट छु थकी हाना म्युजिक भिडियो ओके छ तर वो कम्पिटिसन जो एकदम ठिक जो बाला अच्छा चाहिँ होइन प्रगति या जिउन प्रगति या चाहिँ छौ चाहिँ चान्सेस त यो कुरो छैन वन बालक यहाँ म दिस वन बालक यहाँ मारे दे कम्पिटिसन जो लासा न चाहिँ एकदमै बालक त कम्पिटिसन ज्या बालक प्रडक्ट नभया छौ यसो कारण थो दिस चाहिँ लास्टै दिन छुटाएर चाहिँ जिउ चाहिँ नि न्याउ ज्यायामा न्याउ अछि यामा तर थयो चाहिँ नि टाइम गुप्ती ज्याख क्यामेरामा जुग मगु थयो गुप्ती वहाँ चाहिँ चाहे जुटी ख वहाँ चाहिँ थयो चाहे जु विषयले चाहिँ नि जको विषयले चाहिँ वहाँ डेडिकेट ज्या बालक या ढास वो पक्क न चाहिँ नि छौठासे पक्कै थियो नि धेलजी तर पक्क ठासे थियो नि छाछा जी थो जिगे अनुभव दु आजु लास्ट चाहिँ छोरा जिउ चाहिँ नि भाइ इच्छा चाहिँ छोरा डाक्टर जीमा आज चाहिँ नि डाक्टर जी बुनो बुनि हो तर इच्छा को ध्यान छ जिउ चाहिँ नि लगन मेउ सिल भन्छ डाइरेक्ट जी टेक्निकल चीजहरु क्यामेरा लाट जी क्यामेरा हुन क्यामेरा अगेजगे जी सनाजु चाहिँ जिउ चाहिँ नि ठन्तको वे उठी जिउ चाहिँ ठो क्यामेरा यो ठो निरन्तरता ठो चाहिँ नि जुया चाहिँ जी चाहिँ नि थन्के चाहिँ अपमोर्छ चाहिँ जिटा शंकर मार्जन ड्याम मसियो ठुले ड्या चाहिँ नि बिना नमस्ते